Sompa TV no so enya asem ketewa kofro bofo mpa bema asu ketewa me yipa bre na Osei Aboagye Oforisuo ni team Oforisuo me na me tie adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansan pian wose kampian orofo ma me kansan ba ko nche wa na anwumre ehu hia pa very necessary na me ka cho se obi to from women sere no se obi eto from ewo abrabom ni sikasem se yade de ne to from kra no a orofo me ka cho se mensere no na osrefo onim na wieye eno ti me ka cho se katra obi ahwe asiansa na obesre na wasre no osrefo enim awieye enne anwumre eno ti no se hu osrefo no obi na se kwai bi so no bibia tochema ewo ne ho a me ka cho se emfa nya se de na mahunu obi a wasre obi amana no achim o asante mampon epen womna samo bibia boko de Oforisuo be manyankopon adom ena ye meda chene wuku na meda de me yefon to ho me gidi se de nyankopon de abedu fasting do ya de me ya de fasting so ye ne wo program so ye nwan ma ye nyina ye adwuma no so we amepa na mempa dwane mpa na mempa mini didie de ompe enkwa aduane so mpe sa na enwan bi de se be mpa dwane ko ne yi o mu fufu nto apa anya asem keto na se me ko menwa bi wo e watenga janhye na chese ha dwen odin tuano osaji bitum na mesane ne kodidi me kan nipa bi ehu mesane ne kodidi na ya ko aja se mpacho obi ameche awo oto na dwan na busa nse na adai odi bibe kofi o se da me nko ame de kwa kuna we nti chen Oforisuo sanko pa do me okay ho ye nene sanko bibi aboko de ya radia ya de radia Asem se sidie ntini asiesie aduane ensama atiasefu energy ka ya de nyina ndi ablabo mu de opese o sele o so didi okay didi abetimi asa o didi gu Oforisuo no wasere yes asante kasa no be kan sa goguna mi ho ayefe o he ma ho fe na afa K16 okay o stadium so for penyin ye onya ne ba bi ko wa gidi wa stadium yi odifo asale opposite wa no okay was so here program pay Asem Mpe odi ntina me kire won ne odi ko keke onya kan so fa ono ni mundi wo be when you dey film dey am dey me ye film was so pay Asem papa we me die no ndi afa K16 na radi nyankopon so fa mascapone ho no afitafo no me se odifo asale asole no opposite wa e na wo juju mi na ma mo aye fesa ne ngino na ni oji bi obese no no fa ngop bande o ba bi ba ko kwaku ye ba se ya futusem no bi e twen ndi e beja wo na dia wom ni nyanso atima baby okay eno ti da bia ye kasa futusem no de yamfa ma na chese Asem Mpe Nipa ya madwuma eno ti obi ani wa ewiase asetane na brabo wapa futuo ani atatene ho na krobia asante kotoko na eka se de wotwasa no mpempi no ya na onim senachi achia eno ti ene afa ato ye ho so Asem Mpe Nipa se anwumene bia da ye beponi bibi e de amawiase manyina no de abonko todwem no no so atumi e de abombra na amanyoma akotote na abrabo so watumi ahwenanim akonkai ewo abrabom orofo na futusem amede ebra wo no ede na akonno se ewiase se de na ofalum be ka no wo kire designer no menka kire se mu obi am life debi life ni asiesie de ehu hia enti nipa no ewse utumi edi uhuni eno titro no kura ka kire ne se oyi nyame Sompa firi ho a ahonedie ene wo ho na futu sema amede ebre wo no se eduru ba bia so hu owifu eduru ba bia mento nabo ebia no ofiri dudrum so hu owifu a ento nabo ebia na ne dwetire wo bank esopa adenti ena meka sa se hu se obi wo ho na wa sha atade na se ani anyefe uso obi asiesie ne ho na natade no enye designer ewodin a orofo eduru ba bia mensre no efrise onimde woyo. Wearing unbranded and cheap clothes does not mean you are poor. Eno ti eduru baby emfa obi ehu siesie emfa enyeje no. Ebi anu wo kase pa eda bangie nanso so no wo bibi foforo edeyo.
eno ti na menkasa ne ani mo medi kaka ye menkasa nsiesie ho nemmom se wasiesie ho na se wo se obi wo na natade no ani no hyadanya fe ani na nwa eduru baabi na atumi se obi mpaboa na eduru baabi a baabi atofa na slippers baabi eda no eduru baabi a sususire no ebia na council mu oyefe pa eno ti so hu se obi wo na ho siesie no enkoyi a enfan show trim se bia hia no anase oni sika anase oni de odi ni sika eyo eno tie na haye pa sani panu aduru baabi a won siesie no obekwa akohwe na ne dwetire kura no bank go ano odene onim de woyo eduru baabi a otimi se sani panu wo abusua bi a wo hwe wo mu nipa dano sani panu wa na adwene se won siesie no emfa emman kira manfo se me na mini Oforisuo Aboagye me na mini odabi onim de odi ni sika eyo eno tie na nwumire meka chi odede bi se wo se obi ho ye basa ana se so wo se obi atade na duru ba bi kura wonto ye won se na atade na ani anwa meka chi ona nwumire se na atade no ehye no enche se oye hiani ana se ne ho kire no saafo no wa brabo bia wode osika ebo saafo no wa brabo bia wa na adwene se obehwa afoforo wa abusuam saafo na ye wa adwene se afoforo bia o munni bi ewo mantem ho no afoforo bia o munni bi ewo krom ho no saafo no saa na omde o sika eyo eno tie na nwumire mafutu amede mo dede bi se eduru babia eya susu tonwoma se wo kokuma se monte so a sabre ya ma na kuo bi o mo atetetete no na watwi bi o mu twantoma ne ba so university na watwi bia wotompa bo afoforo ne ba wo training college na watwi bia wo ye na adwene se ye kwa aye wo kuro foforo bi so ekuo foro no mo to ade foforo eno na me ka cho se atoto no duru ba bia mama ye nto ye boase se ya adwene se ye toto a ebeduru baabi na wo dem okura ye ma na wunya baabi enyi bingu me kan se mre bi menua baabi okọ Germany na wo ye na adwene se wo pa atade ahye na nanyoma na wo drop no tu ni nyina de gu fom enso na ntade wo mu pa enso so fosufuo yi ede ntade de adoma baso wo fie wo besa atofoforo Santa Manuel ko Germany nyoma ni kuru besa de abre no de bepi so danim enso waye na adwene se nyoma no onyi bi kura emfa enche wo bia onni bi afoforo bi kura o mo ho daso na nyoma ni nyina wo danim ebe wiase wo ko Germany nyoma ni nyina aka eno ti akachi odede bi se yan kanchi o se memo life na enso so no eduru baabi a me maame afia bo hema ne kaye obaaku umienu bi no eduru baabi a sifa hata na ninte na fa yo siso ebeye kama pa eno ti akachi na ma bi o mo kumase montre so a na watwi bi o mu twantoma no yan kanchi obi a ono da bia we na adwene so obeto nwoma me kachi o se nkoda ne bi wo akire a wo hwe wo mo yensie sika ni bi sikani ade ya ade nyina eno ti aduru ba bi na so obi da watifi uwo bi eda wo dem uwo bi da wakantum e wo bank no a e manyoma konkan e mabrabom eye kamapa eno ti se wo so obi sha atade bi na ani nyefa odofo men no emfa no nyagene se oyehiani nemmom wo ni sika odeyo wode hwa afoforo bi a wo mu emaame ewuagya mo wo ye nyanka wode hwa afoforo bi a wo mo sra de ya na wo mo bo o mo ti race ne so wode hwa afoforo bi a empokura no dom bedi ya na eho oden wode hwa afoforo bi a wo mo bebi so mu a wo mo maame no papa nyina ewuagya wo mo eno nti wo ye na adwene se ekuro na wote so no mantem ho a wo no abusua na ofiri mu no won siesie ne ho emfa nkyere obia emye nkase ne ho ofe yenye sika yensie bi na sika ene de ya ade nyina eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omna samwa Oforisuo yan che ti for the reform we Oforisuo ande ko so e do ma se so ma ani abeta free adwada beto samem so om de yeko bineje nyame onu so de betwa epokoko no bigidi se na futusem no so eye safumu like Peter o se na so de na eye pa
papa bebo na basom se ba fidi su yasem bi aka bia no oboy abaso Peter bebia obi anyankopon nya okese na yati form wo hwe ne omo ti ye listeners no makase wan hwe na kobubudia na wakonya asem ya chi obi bia Oforisuo be ma deto na wo kan nyame ampata otisi ani mo ba man krofo bi abone because adeto you be hobby every day nipa bi wa wanto ade a ne honto no adeto ye they said na wo kan say yen kasa mento ade but adeto bi ana say wi ase ade bi o ye bi ase onya botaye adeto a oto na ase onya botaye because enim di nti aye kasa Oforisuo ntuma fita ya abai Musa man ne yiranum anaya nananum kuro bi kura de ahomete abranto matwa ni nyina agina no ma bepreso obi wo a meko madam fu bi ne sister me duro ne yatu no mago na menim se e beli Oforisuo ho o se me sister de no anoko de nano na se berka che because o nano ko kan ka ye ntokwa Oforisuo na hwe ntuma fita ya yetwai e bia dane brown e bi so fra ba ko no wan fra bi ntide bia no o twantuma Oforisuo de wo nyina ne se me anka sam de mo be example se de ntia me de na no me kansa se de ntia ma me pa de toye me fatale she ma me nwa bi ma me corona tale go se on pene no masa me di arewo pa ntime no ade bia nipa wo ye bia no nyabotaye me nko ekuo ana me nkoto atade na me mfa nhye na ekome ne mema awo kwan bi so me nkoto ade a ne boden na me matifi na sabi me ntumi ntuo school fees amwa me nya de a me ankasa me ya ma me ho onso Oforisuo de afutu se ma ye tui nipa bi wade bi ono nko apese ebo ne di ono nko apese odi first itiade bi a wo ye bi Oforisuo ese onya botaye twade na wade na woto no ne botaye pa ne san ade na nkasa wo bi dada na woto ye no ukura wo de afira san Oforisuo drum bi ho ma wo be ko sikani bi fie ni fie gate ko wontimi ntum ka ye ma se tam na nso pare ko bebia ne maameda njuo to a ye de ade ni sisi onya som ko ewo kurokitu obi wa ne wo faase wonya aboni bia Oforisuo na menami obi wa ne wo faase na ne nwia wonya aboni bia won try ne da enso nya ba bi ka me nwia ne me wo faase wo ya kwala aboni obo won try ne da nenso ko ni fie kowe obi asisi fie Oforisuo ade ba kwa ye na mare ye mareho e wo wiase pa especially ye kuma se na se Ghana obi asi fie efie no oba de wo ho but ni nnuanom nyina gusa bi krokituom enso se fie ne yatotum obi antim na wo chema da no ene say ede da bebrebe na wusi no edan kra ne mini ne say na wo reason ne say ntia wo di si da no ye si dan se bi yentotum e wo kwa bi so hwe nipa de odi nipa che nipa ho a wo mete na du me bi ho so a nyabotaye die nti na wo si dan Oforisuo obi asi dan nipa na obetra dan ne ho nya ho mete o nanso wa hwe obi die bi se nipa ene wo besi dan wo betra me enye obi ana ne ho a ho mete o vi o nanso obi asisi fie watotum ma bibi no wo sika pa ofra broche ba ne dan no so ba besi o obade bia no obabu bi atoagu obade bia no obabu bi atoagu ne ebusa se ne de nti te so okono ko hu prafo ko pese ne dan no eya feche obi ade ada afede ono ate ne hu si wo sa afede ma wie me da afede de me pe na manya ma siesie mu kama mi fra broche me betra Ghana na mekokora na ja me kwaje me social na masaba Oforisuo wankodan nim be bi oba ni nwan mfia na ote afa yanka obekọ no wankom ene ade eche ye tinu Oforisuo va so be ne wo so ye pese kanya sa ade bia obeto ekuo bia wo dwon enoma bia wo ye ekuo bia Oforisuo ye late kwesi ka beje no etimi twa ba school fees because ye din na da so ne hu me ngobo din bi na ja bi pia se bia so bia modi bia ye wo kuo bi ho din e da so no wan kasa kura no wonni bia wontimi nkọ because din kura nwe hu ye wo sa no ma we nyina wa wo betima ye o nanso obotaye pa ne sai eso nya botaye na de ayade o
eso nya botaye na de to ade eso nya botaye na ekuo na wodwon no kɔ wobetimi ana wontimi enkoye ho chembede enya wonya baafo se so ye kumase enna de tienie se bia wo bi na wunwa bi ni bia fosuo edurume bi wa ensrem because komwa ye wasikafo bia sika omo wo no wanwe obeto sika bo am wo bra na enso sebe no nkyere se ukoto so hyehye bia ewo mu se die hu ni die ofosuo oni pa bi wa nentale hyem enkoye nanso ahonidie oye niti pa ahonidie edoso etuwo de wo na wo se wanya baabi a mesrew wo ka asem bi wo se hu no ho anomakwa na ho krofo a sebe nkwa predu sento ne bo ye besre ade bi a wo ye bia no ese onya botaye nipa no wo sika na sebe hu na wo de watale sre no ne botaye de ono soso adwo ni kuo bi esese kuo na akodwo wo botaye ade bia nipa bia wo ye bia no entoma na wo twa bebrebe no anyanya bia mpese wo fie mbusa se wo botaye ntia wo yesa bebo awo atare na wo togu wo bebrebe no wo botaye ebebo awo emu awo dia mesrew tete so nye hwe na nipa no ebi wo kire medase no okay abrotia ofoso be ma medase na ma chietie fo nyina na ewi asese wote wona se wo bobra wase wo hu baabi a wo free baabi a wadro ene baabi a woni ekre we ema ye hu se enipa bia wani suade hunu anasa botaye ya opese wokonkoden ewa abrabom na wotimi edru homa na koma nso timi to ne yem na aboa ma ne kran so so ade awusie woni mu na empempi na no eto da bia ya na ne titiru ene emaiwan mu binom no ahototo ne ade enti no wobehu sese de osikan ne chembe de ade na onyandru ho level a obi edru abrabom no onyandru ho nso no ayese o pre ne ho o pentamo ponese wanhwe ya moja ene beba ene to da bi nso ase wotuma mpamreka ewo abrabom ampempi na no eya na wonkoduru baabi ana wasa butu ese ka wankokrampo na nanka eye na ne nyina ka ho bi na ya na ema enipa binom de won ho hyehya abrabo eni su baabi aya netesa obi wa meka se no baabi a wadu wa abrabom no enka wasa wofa ne so ne de asam ayi outfit bi wo ho a ofoso bema meti ase no minyame force na meto so a mawie me kom baabi oho efa oho ofe enye watade gan kwati sika kese de ato atade no ene be kire se wo yekumase boga na so yekumase maame enso ene oya akwa akoto omuna samu akwa akoto mi hu se hye na yire kurampo na bia mani kawo munti no na yire ba ha se no mu watade ye fo na ato na hefa ye se bo se ade e be chi no fo so be ma no no so kope bi ato meanwhile ebia omuna samwa ebia na yire omuna samwa o henti no hye da nwene ne ma no ho saa wo so meka se bia wo ne ukunu na ti onso na bia na ukunu adwuma nye bia omuna samwa adwuma ye kyen ukunu enso no wo na wo da wo ho kototo nipa no na wo asede ne asodie bi wo fie a bia omuna samwa yire no oni saa asodie ne dane so wo fie ti sometimes obi ye na ade a enkasa me ma mani aka wo mu na me so makwa akoye bi efise bia nipa no ne botaye enne ni so ade hunu ye nti e ma na ye saa obia ene ne die nti na me ka kire obia se sa opesa obo abrabo e ko nkan ya wadaroma eniema ye betimi ama wusika sem daache etimi atoto ape no wadaroma ya no atete so nkakra ofoso be me no ro baby demo a ni shoe stand pa wa ho empabo na gusu chaw wo de ma ne kofa ba ko nhwenhwe sesi a wonu baby abon sa awai adentia wato egu ho ama na che ono so a onhye obi okra bi wo ho a wonhye da obi wo so a wahye ba akopɛ wonhye biem entoma samu a wokan ni ayire ye ho ni apam ntoma saa aden ne aye bi emfa ya wokra ne ye de ho ahye mu bi it's high time a ye dwene yankase ye daachi ye daachi ne nyesa ye manko anemom yanka hu sa blabom no from nte wada etina se wo didi anasa wo renam na se bi ka osimu a na nanom se ekira wo se wo didi a eye ana wagya bi na etoda bi ablabo no empetu yale bitimi bem impromptu de me bitimi be hihye made bi a on plan things bi a e betimi be hihye me ne time wo ho na afra o ma me yale wuntimi nkasa woni nimpo no wonna ho no onwu no for Osei ada say your friend say for so de o ma me ewu afra eyi ti ase no mo a Kingsley kwaku Kingsley ti ase no mo na ma me ti ase na ya afra ne say kwaku ma me na dawo yo was say aha sika no me de ye dey wade be kwa kohwe ni
wan plan se bi obeyi sika ne bi di akwakohwe ne maame yade no onim se yade beba enti awo ablabo mu no ene ma bitimi be foforo ye ene ma bitimi beto ye wokwan mu enti esaptua se ye so to da bi e besie bie kakra bi a wo besie no e betimi ayade kese bi di ama obi wa hada no ho akire no na japade bi po bi anu wo to ne fofofo sa wo sika keto na office bi sika keto nte no wo fa nya hwe etimi nya japade bi anu wo ba wo sa etimi akwakoto sa japade no wo betimi dia aye adwuma na so betimi edan bi ana sa bibi kura pa betimi dia rente na wo soso edai watimi anya sika dia bo wo nte no yen kan kire obi ase enwomasuan we no eye ensanu dwumasuan so no eye enu ntina ma ne tituru kumase maamefo enkana maamefo taade maamefo obi a wutie ye bia boro maamefo no mo yesrem samoto ntoma ne bia mesram na mso matesu bi na mo disika ne bia to me yemfa ne nyina eje ye ho ye ne yakase ye di anu achi di adaache no ye ma onwo masua ho nsem ene wade sua ho nsem se wo sua sanu dwuma no ne nyina no wanhwe bedu baabi no na akwakoye ade so ade ama ye ya ye ntimi mpia wonom na afo de so bo na eba bebo ye okokokoko na okopem a wo fo no wa no wasa bent ne yehwe na ne ma na esefata no yenye yesi awade nyina ho kwan so no enye ne nyina na fata de fa se obi ye no eno so nche se onso koye before so be ma asempe ti ama me fama no nsia me dase. Okay, anoti wearing unbranded and cheap clothes doesn't mean you are poor. It was a remember you have a family to feed, not a community to impress. Anoti nyeso shatade eni nyefe na eni dino ena chese wusike wo ana wusike wo nimum woso hudi wudu sika beye na dachi aboa abrabom the nation's anchor. Ya already Yankopon shira da wona me shira ofiri se o da adwuna pet story bi di abase enhye ideas wo ho no enye easy na afini mu nyina no days ni wom 400 say 300 and something na for mu every day asem foforo enye peche enti already won shira na yewia machia kodun kansan lewen the international movie star already shana no inshira prophet adom chedua baby obia prophet ojabanzo so he edumade nti already Yankopon inshira no na onye ne kase me bra kwaku amanone ono kodu ba fo already inshira omo na ofusu onye omo kase opambo be kase oyere ntia opambo be kase wa wi aso fa ma me ye ato no wodi na bo I was a yadi. We are not Maria Bato. Some cheap because what was I was one but the false way. As if I didn't want to that you knew I wish why you wanted Timkra was there so cheap found him Bato. I think go for Biana when you be a guest. And the nation prophet, the nation prophet. And that could be a crack, Kume be a crack, it because of your bumbo. Harry Bar. Let's say when I upon boy, I don't know. I Sukoni may be a demand. This of chief of Arinstone, okay, and your Mucasia. Yaw, I put some other band and a mood. So, what one I want Tiasia now per life because your hair was only a deca. Especially when she any panagina and they said you have a born life, a bear to say. But I are some mood drew. Ovozo ni emamu ye grisesi a medwena ho ne se. No fashion designers a omopomatade chemi free. Material chemi one tokura be trended cities. Ne wopam timi nye den kura ye trended cities 600 cities. Me pa chewo. Sa wotu wona se be wakatua ye 10 million. No so falumba ntade ye hye efe. Edime pambia mo fa hunu se menso so mete dress na e pacho o kote afru 10 million ni mama na ka 4 million ba me ye pamma me ya anye me we ndigofo bebre dimirika wa abrabo mu tone ma obi nti ni why se ni pakro ye de che no se ni pakro ofri ye se ni pakro na busuafo gu abrochiri omo na de ne ma ne bre no it is all do kototo se ni pa no no one check if you ufri mu ne ye de ma a month and check is a one to prot one check is a one will be dying na sister la me too many na e ma bebre TV hu ne e hwe ye omhwe delay omhwe na mama brand hwe bia ma brand level aduro na bibini ba TV hu ahuma ba no asnapo
ni kuna katua ye 5 million 15 million na wo de saa be na beto ni kunu so omo han dan bo so me beso afi ni beduro no na ni kunu ntimi han dan ni biem na wo gya ware akwatena kuras na nim guase aka no reason being is say be ma ni hia ne ho ofe wodo no and wo de ma brand pressure ama be ma no ono so mpe so oba ne begya ndizike kura ni wo de amo akopam afo ntimi ntua dan ka ware na gu ni jimi ni ntoto ya wa nyendia ti na futuo na ade abanyam kurasem na na ma brand wo he ne so yi na ma enso so ntoma bebre na sponsor no ade pamfo bebre na sponsor no ye pamade na de che no ohunu ade na ye ne fa no watwa no de asane mi pere bi this week na nipa na pam de ache no utifie na ehwe TV me no kasa Saturday obi ko hwe ni onua show biz no akọ hwe na no atwa na tade ba na etufo be ka jose ma me bo me no kura me wo bie no me san tisika nto enso de sa pressure no go to abusian so enso o de go to fie ekoto pressure ama ne ho ama ne via ye mobo ama na ka sentinam sandi pana na ye tena ha tufu Sompa Asem Mpe Nipa ha se me ba chewo menhwe wo bi level of ntade a wo hye entu hu mirika because bia ye de che no me ba chewo space ye hye mi anu wo ase ba ko wa America ye fra no be ma yaw fra America e ba no de be che ofalumba ikobu sa space ne bo se me goto bi o se 500 cedis me ba chewo enti sa wotia na officials ne edo agudie nko na de aye ukotobia kunu si ye kotia firi wakanzum bata show fa na ya ntia firi na kanzum wene ne yanketengeti o so ni party ase ansana wakopa de ato sister ni bi o mienu ani akono mienu ni nyina ye black ye de kwa iye na enso wose madam fu bi owofa enana awu kwa tintini wei okopa wonto ma atwa de pressure abatu okunu so say nipa we am mobra obonya mesobo oninim de bia ye de bobra we ne ye tufu say yes susuto ade o ya check fie ya check be bi obobra duru e pa to so hia ni oto ne ma bebira pa to ye mfata wo so wodefo e kan say ya won tiase uwo nipadua ye de shata ade manifata ye ne enso u be hye na kina obe school fees wakobosin abo enu ntina mo atade hye no amfata wo wodefo no ni ba bi kwa abosin abo ntu de ade bia ye no ho a enipa show appreciation say papa yi wa ya akono na ofe me pa cho so wutie ya numire ya ye ntuatua waso ye nkasa ntiawo nya ye ka mo waso atene say yeso onipa wusiesie ho na enso memfa obi a wusiesie me compare wa brabo ye mu bi ye wo mo pamche brabeje traffic ndigura ye nko Woma one day pini akwaje ba kunyesa ka every day betima change ye ho amana ye wakono ama di mirika akwose wonso pese wo yesa ba wo ebi ebeju sika ebi awo falumba ye nye ne we edimpato memma obi ahofama ana obi ahofade ento pressure ma wa brabo because you don't know where he get in goods from ne shades no ne ntade ne mpaboa no obi anyini besinde ni nuanu maame ne wo ten ono nko na aka Ghana ndi imagine so the shirt be ye dey obi anyini besinde ni nuanu mten no nine ni nyina asifie ono nko na wo Ghana ndi ono the proto ye den e design di pa odo ho ko bono matiko wo mbi oba na watch kakraka osan ho a ote ni papu na ye mahyew na ase ya no ndi so oto a wo beto mi wa wo to no ye de bre no die wo school nkofo bi omhye mpabo a oba mo nchen a wa yi de de was ye de breme wo hwan na wa brogia wo de ade e bre wo wabusia from aboje go from omufa omukura hu se busia na be ifo ndi no omumpe busia ni bi akọ so the pressure ma obi a on de ni fiefo agi ni tum ye to ne mama no wo pese wo yes wo no a pese wo ne ye pe eno ne ye gina nwumre di aka a che se mpa acho se ye ne sa abrabom no o tototo a but ya cheke se obi na ma pressure amu ato ana wa na okra kondo se ma bre me diska ni bia ye wei me di bia to accounts ni aburu so die me di ye bibia ma me ni padua no aya akono me wo madam for doctor bi upie bia wo pie bi wozu ni ska kura ka bia wo bebo one day we need to go and buza say approach to be o mo say afo ngope bi no asere o baba mo approach be ten nam say 10 o ye nde na say approach ndi onyansa to to gwa body enyina fa ako ami mu say mi gina ya na scare bodo sinam de jumani David say nye scare nyina na edi it is any power ka ne na no aye show osi mi ye bi wa share oba opano na mefu asai no amana 1005 je so osi gazo fato osi mi go ye bi am oba menye oba ni favor wani beba wo so no
me as in if ye do Kumase, no only one brought Nadia Bobra. And ye catch and you tell me, and now foot to any more drew. Man, show be a bra bosom farm or dear. And she will be pre mine so unfarm over there. Now wouldn't him abusia or frimu, and I wouldn't him go for the woman on it, and then him one night chana dear. Meno Cassa, if we saw baby as a one time gets here, or being chawadiam with 2 million da. Or no so sono, or so did the bad da, it didn't 100 million breno. Who of no way, you know, what's the now celebrating? What's he going into the okay, may send 10,000 Binadia per more to anum. Neswaba, Kosoba send it. Yauna Nano, Wadam for Inisubekobi. Where's any other Moko? Yea, yard your hard, you know. Yamemo, 200 million. Yana, no per more to now, Kabia, Yabaya canopy was Uyan Mivio. I want your Wassun Tinconiana Diano. Would that Conisa say, Ma was already 250. And that con your badge only me, I don't bed me, Bana. Any of my mess and it's at 250. The birthday back on or here 500 million. Say send them here their channel. What quarters are saying if wage no top of 15 million 2,000. Who do Jimmy Nimu? What can 10 million? Give me the Kazam could be at all. Ya were no idea foot to an abana ya bow on catcher almost said. Obrego cranko. Anna cocoa the uncle. A demand show will be our time for Niniso. Obi an in year school. Sakwami at there. You was kumu ni kapre aden na otimi change no etimi sumi beye bia mpa na atafie ni bi but ataja wo 15 years 10 years pe no wakonya sigani bi de no akobo no wakonya business bia create wo krokasiem du say ya ba kurase no aba na African way ye correct ni shoe ye correct ni belt ye correct secret bi no on ganjo bi kro ka so wo ba yie no ankofo bi na pam che no men ni enu achi ntop pressure ma wo but wo bia o kakra no a dinini to so Otua, ebeye fena ya kono okay, I don't tell you have a family to feed, not a community to impress. I don't tell a true baby atadia a shoe be no. So kase ode jeje na brabwa emwa obiwa atane hye no ukotuzika wa enya asem ketua. Eno ne ka kire o se emfa ho kotutu obi. So do ho kotutu obi o wiase abrabwa mu a one hwe ubenyina duru baby no na unni hwe 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 hello Afoso Pizarro ni mi wadun kinkensu yetio Afoso so modi asemaba na Afoso saade we aya na mpempi na asema wo kan no enne fa bebre ka ya san fom so no sanse hu sa bia wo ni we bi ho a na nani ka wo mu na so hu sa se kwan be so no fa ya o ni saade no no Afoso ablantie bi ana okokro kasiem onne na wo fo ati o da na dan fo nchen ana dan fo ya hwe na be 2 years unya sika na wakoto sa na iPhone 11 na abaso na ablantie akoto iPhone 11 ya dan fo no komodi bia no obuta na na fo na wato no to sei ana o kan ne bo na ko ani mu pa e je na fo ya no wo men ka renchira wo ade tia no papa no ri ne mama na me bag man na se wonko so wo sa tika ne to sa fu we ne se me ma ha da na betana me nche untwa la de mpia we dia and the parliament is freedom ko to for so say wan share asrewa wan show ho wan you prebu a de bia no asamba to so for so Pizarro gigas background no okay hello Hello, good evening. My Joso Katachi, baby, I'm free udin. Yes, I'm in Tanzania, I'm free kono. Yetio, Kasa. So for you, I'm going to show papa, and a margin na modi program anyway. You can get one no. You say that there are some American you me be American and my amadi. You should be able to talk and book into so because the head will drink question and found you to be. We are control with the Nazi get Malang control bands into a quite be a mefaso. We don't quite when you enter. If you had your own again, when I see the UCT, if you have your own one, you will. In the one control bands, you know, control bands, who is the change in a crime mefaso, like control bands, who go to the Yabu Sham, and my great planning will be put them by Mama and one. Momo Diatom of the Cosana Sanchez, Bassan and Memoana, Omudina, who will be a chief of Mungo Ratidium, on my true way, they have to start getting in Yabu Sham. And my dream funny program, I'm going to come.
Hello. Hello. Baby, I'm free udi. Me pacho me free achimanyinem. Mami enti o. Me pacho sa tam na mo kan de ye no kure pa. Sa dressing na ye bi ese no bi wo ha na dan for dressing bag we. Into no so pribi. Eti se bi obema nsem fata kwa na no de ne ho se mema o baba ku mema ba miensa. Me kan obi so awia ta so. Woman it you ba wo nim se bota bi wo ni so. To dressing where ye for ni so fa so ye kurasing. Na tem na mo kaye mayo ye mfan tu ye koto do me mfan boye bra fo so nya me nhira wo ne wa badwafo yi na me da ze ni mbre no okay hello baby afre odi katachi but family Isaac because of free in Tampo boshe ba yeti o yo and you me so me da mafi of the summer with the brain. Also, the Nishira Monon come. Papa be naked with each and say, or say, so young go after the fufu, she never won't know you now go to Via. Would you never seen any talk on it and that's all? You say you tire, but where you Muna, the modern chain. You can say what you young go at the end when you break. Who were there? Of course, when you see a photo again. Okay, hello. Hello, Chris Robema. Yeah. Maybe Abana Abroka Jofia. Okay. For Ado and then so. Yeah, Joseph so. You, Madame Wasi. Oh, Chris Robema, I assume of to say, maybe as I said, maybe Mabaya by SSA, you did for papa. Madam for we into SSM so me force you o go so my Americans in this year this year or her former this year me baba kunena o go so nyame se yan kan kwenti me hu sa akwa na shatade bia ni papa na SSM so le koto bia na e ba sa ye na minya ama ye de ni na da che me so me de bobra enumle mo ni nyame yeduma Yehovah and come home. Amen. Hello. Baby, I'm free udi. Baby, I'm free so you are quiet. Penny Payetio. That's so Mujuma Junior made the pa. You know, can I no correct a Jinahoma you to know? I thought that maybe Simon was a sub you Ubi Shanati or qua. Ubi whom I am effect. But the engine as will be who say, will be a one person can see my few ways and get me and come a pet. That you will be where any of and or son will be at the memory when you marry. Madame Wasi, Moncoswana Monty of Fusa. That's it. Hello. Baby, I'm free udi. That's a friend will be chief make us free abunega mass. Yeti o mambi. With them a put in palm, a master, Madame Fubia, where rigging, you be seeing in next week Thursday. Reggae. Reggae, or just say, who will be a DBA baby? If you need to have a book on a family, when next week is Sieno. Think I am a young quarter, who to intermark and then count when you and I are so excited. La mission mo pa maba no an ye ti ho fo ye ni bi nkrofo BBB Mambi na wig no a wo kan ekoba ne sen ya wig atimi akuno I will be to see wig to TikTok red scales or so to be ko di obi collect and ani ko di ko ka so be mani bi nto ni da ma ne ko da na ne ko hu ye na wa boli dia amene in next week, Yamiaduma. Oh, Yamin Fanny Clancy, wig you, Asem. Hello. My Joe, so mammy, baby, I'm free udi. We can feel free to go home. We did in a nick of hope and to work as a man. I am with the advance here. Obedi de se be 5 years me to atare
the fancy 50 cities crowd. Although the entire that getting to be 8 years, you be a better than the toy wine in the and say, I am a family and my children and confirm you, my case, there, the quackana. That could be cooking at a baby, and then the now a time comes. Then me baby. I want to crowd and a mention. None of the other can share like this. And so I tell you, we're going to send me. No, for me, got toy, a bench, if to share corn and I'm a corner Christ and the sheep that I do. Or for me to move my uncle 40 go back when I pray fight me to buy as a South dress, my bag is taking near my day. And the first I won't win now with you. Some say I do not back. You see, I'm a sheba. Most we are working. If they won't yet. You want me to me and sounds on a man with a planation. If you are not for the must meet my man so they bring signing for the must see. Hello. Osei? Yay. Osei! Yay. I hear it. A hoodie. I hear it. A hoodie. I hear it. A hoodie. I hear it. Lele. Original kawa kani motu ba kani bi betumi abotu. Oh, opa me wele so na no fanti ti abreak na no fast me nya no fast ya me. Oba, in fact, the question is because we do the Mamiki and a big of four. We do the no. This is your big get in you with do mom. We should for the producer before both dancing here. Madam not Tapubi. Well, I did some baby my own. You went as a new year in the moon. All I said your purpose are called heavy. You have been the same of the Mora. Upon to a big of Fakati, I'm a mother, and producer. Oba, Dr. Mason in a Michigan, and the tender on my big you. So, what I'm saying, and a topic I ain't trying to now, the end be or the ancient to my question me and Santa said, you. Maybe another back and tells me the devil between me and show Connemina. Over it is our office being, or my 30 of 18 years ago, 20 years no. It will be a set a little office here, a horse before come, and San Wakasa will go up as open a bank away, and San Wakasa from Moyi. Then, maybe another house mono, a bobo Scabianoa, it me up, and to be sure, and say the pants on Waggage, no for the Kupo, Nigeria, Macron. Okay, Hello. Baby, I'm free. That's a problem because if you are now. You too. And then that's the program I'm here. Okay, but then the end of the yes, we need to be on the problem challenge. Tell us the Lunda time. We are not to be need to be found to be so we need to go to be as I did be no problem. Okay, Hello, first way. Yeah. Refugee crew. My pep today, the program in the Shepa, Mishankasa, Sutu, the Shankasa. Yamiso, Nejuma, we are more my Ghana, what? Yamiso. Hey, my to the Fifth Minamo. The 5th year, Minam, when is that too blue? Your famous sky frames, you go and free. So, what's the arm with our number, sir? Let me, I have to tell you, I'm never sure did you come. Yeah, the production line. Yeah, the production line about to so. Hello. What also, Benny? Yay. Mr. Enoch, AK, Nana one. If you are so, say, when the first is so be now, I'm not woo. And if you are in our parliament. Now, I may say, you say, oh, yeah, or surround upon a river that I want to say. You know, I can and I do, or surround upon a river that I want to say. Let's hear me, Papa, or someone or here. Okay. Let's show me, or one, or let's show me, or someone or here, and let's show me.
Aboagye also. And Omoti and Omoti ase. Yeah, I also Omoti ase. Na oboso dama. Yeah. And asma me be come as so like akra. Because they have some money so no. You have some asem. Oboso sa ko TikTok. Ye wa mrantie no dress and your my no mutimi ka kunti. No on my free net at the time pabo can do 2000. Na omo dey fine e wo time kesi no so. Oboso me say madjuma say me kai me gechira me say madjuma say 7.5. 750 cedis. And the plan here in Yemini Shilime, and I'm a shot and okay, Diego, and I'm being a man ditchy. You make her tell you to be answered. The sea I'm an okay, so over pan one. Who cares? Can I say, provision service to be a top? Name was a whoop at you, Gia, young phone store, you to be a continuity. As you get and phone store, no one could feed you, and no one could put you. And the one doesn't a bit minded. Don't you catch a keep on? Use what you have to get what you want. And that's how over the 20. Maybe the boss will be in the you can tell you a man find a dress and I found more basso. For you even at Senator Sabasu, not than an awareness. Madame, I know Okay, Yafa Bakope, 95 of Renina in Sia. Hello, Fosu Bema. Yeah. And the Yamias Yabahami and me, Tamu Chafa, media Machemo. I will tell you, Guso. If any man, because that's not a party. Okay. Fosu Yangu Shamo, and more Fuchima and then you will much more the other. Now, Fosu, we ask no Divinim say, Yedi, and Sani, I any factor. And no question. Now, and then come on with the buy a comma youth, you know. Fosu youth need a man and mema, actually, ja, them. And so soon near Jumaye. Or I'm mostly. We run at them near my party, go on no mono. So what they could don't come here, cook graduated the way home. Who love baby them, rate a hook one, papa hook your bag, a hook war, and Tadia hook war. So the regular body don't come here. And so I said, I have to near Jumaye to be mamma. It's a said, I can do it in cheers me. No, far a dog one or illness. No, who's you, young Shiramo. No one come on a brainy opinion. No, okay. I do a friend in ABC, Anna. No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with the Katachi. I'm Brantia of Correction. Odifo Isaiah. Tafu Abunumwa. When I'm here, Come on, pa. Topic of the paper, dear. Again, community. Oh, yeah, sure. Kaka mechanism. Oh, baby, not come after and Tadi. I don't see the Kumatelu see you, everything there on share. The baby from Pabua. I say, yeah, Prio. Of you. And the general community. Topic with the movie topic about the net here. Topic here. Fantastic. Another minute. Topic as papa. Hey, also, if I pass them, you will go of course for you. After they send you one way, so for who, another for the who, if you are my movie, then I am home. As a woo, one count to the national command. No account. Mammy the Munyan as a papa with the Munyan as a Atari. You hope I have one more. As a senior, fine, sir. No, so when you say, it's your also. I am more necessary to say, I saw topic of the bank. I say a cocoa farmer slow, another cocoa fabiaba. Also, the men come the rock. Okay, and what you had do a friend of Enina, a Bessia, Yababanta Banim, Edaya, Uchumutan, Yabakon, Yakoyanim, you will be catching a santimine, you will be chile a santimine, and you may go computer so good, and Razisia. Oh,
na ye de to ya prono so na ye tabiri de ma amanfo na ye babam amanfo so tie bi e wa aduman eno te ye musa se watumi akwakobu obi enu aworo ne ho so ye sojani na ye musa se sojani ne kura no ye ma duty e wo ho ana ye asem ne ebusa o ye busa se ansa ne de ne kodru police station won abrante no sha atade anasa ne asa aworo ne ho eno so ya asem sebe sesi amene wo ka se eduabo a epoma mu no enye duabo ketwa ekwanya sister no ana maame no efa so se wo bodua no yanhweye na watwemienu ne miensa so no edua ne befitiase aye adwuma adenti na meka sa sister na sema wo kan sa abra na wo bebodua no nyina no na waye bra tie miye na wadi kosua no kokan de no a na wagya ahwefom no akasa eguso kasa wo kasa de ene eche otwe hunwi ensu a wo frɛ ye so enye nsu ketwa ensu be edu adentia efrise ni kunu adagya ye de atoso eno ti sabre ya me no kasa eduabo no akoduru nananim anim ede be nananom eka efa sa asemo esi wa duman no ho eno tie muzase se continue na kofa sojafo ne ba ye anana sojafo ne komba bi no mmepata ye eno so ya asem foforo eno tie nkanche na kontre se wono na kofa sojafo no eba ye de ne aduabo no so ne hopomam ebetumi anya no sabre new development aba anasa tie ya nya ne se abrantie na ya woro ne ho no ne ho nipafuo bi enso ebe boa me woro no minim de ntia ya atesem ya ledge eno ti asemu a ebesi wa duman na ye bo wo bia dagya no orofo abrantie no ye frɛ ata meboa ata ne ye frɛ no ye musa se wono ankasa ne kra ne na hunim ne sunsum etesen ya sabre no ewia sententan fidia hodo pii no aso no na dagya no eda so emfiti sabre ya kosi se wo bewuo no afiri wiase ate asefo asase so no ne mfonyini no da so da wia sententan fidie so etie musa se wo a wo woro ne ho wo a wo kɔbɔ pa na empo ne yire gyina so de abodua no de be ne dua no kwakoye na nyumire de ye kan se akodu nananom ho de be nananom kan omo de ye tu ye modua wa santimema enso amanfo nya nkwase asem omo ye de a eduabo so betumi asa akoso eno ne asem da ya pro so as duma ya asem na sa bire ya duru so ya asem kase ye pa edua na poma mu no se ya hwɛ ne anyemu ade ne ya na ne dua no a ne na wotwe so no ya asem kase omna samoa Ovoso me das en sanche atifo ni arefo na sema odi abeto wi ayese dameto no le behwe ni apese mu ne di yato yi because no maybe ekoso Ghana ha na ya santi memoa so mpanifu anhwa emse opemso duabo no braye no nipa bi nso take his advantage no de ya de ntori ya na ya so because of opemso kan se ma o nipa bi ani wa obetima da atwe na msabe na no awofo na nso nipa bi nso afa ho ede ya no ma bi sese eba ne saa de ya na ya de ko nyampanifu ani mu a so far as opemso akasa ne de wadi fo na nso ye hwɛ se si ebu nipa ne fo a saa issue no ede na nanan nso ya afa ho atwa na se ye bu ne fo ya bo ne ka enti yawdie bi na enam so a sebe ema aduabo ne bae no eno so saa asem no ye ne dai ofusu ayade ehia pa because se ubetuma twadua dua si nya wobe wo no etu ase ade ne kofa aduabo bae no a opem so abra aduabo no si ebua nipa ne fokora se sebe opem so aka asem wo ne hwan se sebe wo twena no awofom okay ya bua ne fo ya bo ne ka issue na bae na no so nananom ye ne dan ohon me issue ovoso aduma kesi makasa asem we se asante ha wahini bia wo ko okrom bia matwo ne soldiers ni police di wache no wahini no enya hini papa ekwan bi so because nipa na odi wachi na wo de na ekọ no krom wo mfiri wo ebra ye swan no ana ye de wo sia yi na wo swan no san krofo nya na omuni ho nti de na wo ka kire omo di wachi ya wo ko
Of course, my experiences I will be paying. Me man so something in some no, but Jack got so many years. It will be all with you in a back room. Why? A dear potepana cromano. Here now, and I'm so much of us a problem now, but one can be behind German and tell said that because or no could an envelope. Just as a more you, who could an envelope. It's a dear pana, Nipa no cromono, or Muhiano. Sancro for the moon support who cromane da. A banner sadia. Na kwaye Yahudia makromano. Because I am for and he say, Sabi, but you yes, it did him out when you're in it. Do chrono now, dear. Na your best say, why he be a wood ye be a crow man per was someone, or you know when you domestic a coach. And that's as my making, many break because it be up to me. The kind the late me of a quasi prempagaso. A quiet man so sema sabia buy ye. Of also do maybe me. The jar that can almost 4 years. Go branch in ye. Yes. O ma run who? Ma run. For sure. But asema no moka. E dia to me so sema na me ese no. Asema nemo ye musa se. Eye den na sa no man by because ya sa time no asojafo buffalo fo betututu we nsembebre. Eye dia asem na asi. Na ntokwa bi asi. Of also man so sema Nipa. Eno ti do opem so se tu. Anambo di uka asem. Oba na o ka asem bi. Se masem bi e wo court bi an mo famre me because nsem bi wo a de wo ba o de patapa e ba no most of them ya no mo osika a mo de ba wo hena wote so de na akoye manso e ba nsan so a de wote so no e bi an wo dom amafo de penasa ba ono no e ba no wo de sika na e ba enti opem so se masem bi wo court mo mu famra na me hwem enne be sinna me no wo kasai ovoso okọ court a asem a ya hensem a opem so kan na bi da so okoto a ye di a wonim uba traffic so na wo kan na kra ohine bi otesa na ne buafu wotesa na ma bufu me ka kire ofoso de atoso ade adi duabo ba no wa won so wo bodua no ye musasa asem na wo bo hu dua na wo ho na wo bo hu dua ye nwa tana na obekasai Mijidi esa asama no woka ne picture ye hu no. Say me omna asama e bia ka me ntimi mpie biem ananka mekama no. Oh yeah. Oh yeah, ofoso. Ka mekama no. Entu ntia. Oh dabi. Na me mecho say bia ye me a. E ka me hu the way me sha fa masamasi afa ntimi ka me no. E bia ni pie be ya me den. Na wobi wo nso a ofoso obeka na no because ya japa de bebe nyankopon de boy no. Ani ye open, ano ye open. Aso ye open but honko do this ye ewo enoma binti it is a koba noma bi na se eye open sa ye na the social media na ade se bi wo didi kura te se mre bia mekan me ne madafo kodi a metam aduane twa otwa me so de me koto social media we nka first na kan say intende sa no mani pc ya wan hwe enu akonye obi na ye den se bi wo twa no de abeto en de da we atayire na obo oduane ye nko honso case ni si ya no wo ho and obebo duano na ni crochet risie e wo ho mumye hwe ni o because minim duabon wasem ti na mamekasa na owo ho and obo duano because na according to the enyan say na wachima akwa fikire etu de duabon no kobo so na de ahwe wo odi kosua no boso kosua kobo ho na de ahwe wo na be mo duabo enam chankrante Oh, you are bossy over the end number of fast. It be a 1 week, it be a 2 weeks, it be a 1 month, it be a year. Opa, a remis, on bit my remis number. Of course, but could be one of the other Mokosha Giano, and also a nampa. Na bako me and sat bako a tosso me and son, so a friend and Itandria, and also you, and we are boa and Italiano. And nothing that they be a casa same we say. Yes, support will be so good. Name my dear, would you do? She won't say okay. And nothing that my person can answer. I tell you, no. Dear question, you know, and no ban or better says, so just will be. Abel Ronnie couldn't no bodiano. Because yeah, and say, yes, we know, because there's a kind of fun. Yes, we are there. And yeah, and say,
abira omo yira atana ne ho den e wo kwa bi me kwa mete yesi da wadi nuro kakra du so ma na ne ho ayetro etide ko wie ne se ntia nya ne se atano ni nuanum bi na ye da omo tete ne ho ata se da ba sojafo no enya kwanya ne ba bi nso anwuku no de omo ka no mini wo allege eti se koba ne sa ne se koba ne sa ne se wo firi ba bi ba na nso bebodua na ya hwe ya na kotukuti asan wo yam enu ti ho so ye hwe na mmom se wo ho ena sem ni si ye na obodua ne dia me ofo so ma menka se mi kiro me mete yi opem so abradua be ko hene bi wo me pese me bondi osopa ohene no ono so na bondi na me busa no ho asem se duabo no na nanom no no mo gye omo no madi fritete besi samre because first na court ni wo no mo de sebe o mabosom na e de hwehwe omo no ma na ye adwuma nso enti duabo de nya de a sebe bre na emom no opumso hu so ye obatan duabo ne de amafo konhye do enti wo de chok bi na emom ankyere se ade a di duabo ba na opumso amra enti wan kasa no think o mind se ade a wodi udu nwa na ye dina me church se duabo bi wa eye remes ba ko ho anita dua enti ye bebo ka wa himfie ye be yo bibia but okwa ne dem no bonso abemu enu ti na ye ni abra ye tia ka se eni nkwasi asem obi nkum enyimi soja ni police ni ya suma enya ya friends opani na suma wo ena obahwa hemfu ni bi obahwa sikafo bi no ma fa police o ma fa soldiers mikro mi yenko jame na wudi asempa nka wo yetese na na eba kromo minimum krobia sabin predators wo hene o mutese wo hene na eba kromo a na kroma ni na kwagina konti atwa nana and your friend say yes o hene ba wadi wo hene bi wo na panim bi wo no okoni kromo a enam de wo yenti no akofa soldiers no enda krapo de aba ebi de moto ayi friend nwi bi na di nanim na etu ebi wo kwa one shot ni akofa langas for ni akofa henhefo ni e dia bes askata kro no ewia no no kọ obehwe ya ta ma ne enu aburu amma bi e wo kro mu ho nya sasa be cheche wo mo de o mako gina court so mo ha atwen na do de ahwede be fi no no de awansra bae enti sa de we ye tufo se asem na asi no ye kan mienu sa sojafo no na buru no ayi no ho de a mi wo fosuo mi obi ko bodua na je duabo no e dua kan de a me nipa kro me mpata na dase wonyai mi na me ka to fosuo ni pedi sanfo o wiase so obi ko bodua na duabo no wokobo no se ye dua kan a me mpata na da e mu da ho be ku nipa me mpata na da nipa nsu anyansa yete ye so obi timi di nkwase asem wo kan no aka cho asem do mbekọ court na nipa kro so ko bodua na me makacho se jai mi ma unyai da anrekwa de unni sa da de me akwa me kra de minim de ka me kra me che obi ofosuo ni penhwe nyansa asole abu ye ko nsori de mo sum nyame ye fre nyame ye yesi do fre nyame fre tesen kemofo do fre ai Muhammad do fre comme je ni Muhammad faso Muhammad sallallahu alaihi wasallam do fre nabi Isa wo fre ne school dem nyina ye nsori eso still ni pedi nkwasasem obi agi obi sika okoka wo sade na mo ka masem na no na konti hine ne kasai obi ya suma nipa mana ba ni wabedi nkom na wada o me be frawo na nka wayi wano enya hwe because wo to graphic nkan mahama ye di natem nana kufuado ye di natem wo di natem bi ukobusa na se na di natem enti ye di yetima ba ho konti hine chrem wo se wo di wontimi na wo mfiri obi chini ade fine nipa nso abaka ehwe ma ne nkowu ani ya ka asem ne ye fra wo a na nu die kakra nya ne se ade na ye ka asem no na continue na ka asem ade na ye ka asem na wo de ye be kokot na seven producer FM station na TV station una bia mai e kwa bi so dum bi wa ofoso ya no mansam ye be tra fidie so ya na o me ye kasa dodo me tell hu se me won fa me but no ma bi am beta na heat na badodo anya fe okay mummy obi ani ni lam eto ofoso me de me pese me kanya ne se opem so abraduabo atai ne yiri ba bia de be ko bia ne first ayi and ye bebu anefo ma men kasem cho obi obobo dua bia ba bia hifie bia ba ko bia no ye bebu afo ne mu ana bibusa nananom se ampa nipa no obodua ye bu anefo because of the opem so aka
opemso kasa wona hwan so obebuso me ne omo ya adwen na asem na kasa di duabo ne ba ye no mesram na nam so na mo boni pa ne ka asem mo ye ne dan ena mani pe wu bebrebe ne na nipa nim asem na nti nipa na ye ne ya no akosha bebe no de ajo anu ni tandua no enti ebe sere bebe asem na kodi no mesra atayire no se na oho no ohu ye ne duabo no mintiam se ne woni wo no be na tesem ena obo se adua na eno so mu yiro because enti anya ne kyerese ebra ata ne yeso no ye ni wo bi o salage yeso no mu no na omu so ma na amunya enti no ne nkrofo no so fa adwen bi se ne betete ne ho atale na yedai mo de na kwa me yahwe esu ni nyina achi ne de ne koi eti sa aduabo no na eda ho no babia kodu no babia kwakodu se dru ohine na nabu abasa na nambo de ka na se na nabu abasa wodu na akwakodu mesemo na namu de wo mu ntimi nka se opem so asem a waka no won betima score free se wabodua nti dabi ye bebua ofo na emom no obi anya abotre wo ho ne ebua ne fo wie ne ye mu ade awie a na ye be sere manya ho nko mu ra asem no ba bi efiri ba ye aduabo ne ba ye na mu ntakre na jata ma ehye wo mu ni sika so no ni bika no ya no mo so bre ti na maduabo no nipa bodua na ko pem so ka asem nko bia ni wo betima buso na nanom hwa sa de ne ye nipa ne boni dua obodua ye de ne ko a wotwu mu tebebua ofo because pem so akasa tie modua awasantema mu a nemom se ye bodua no na se nipa no ye bone ka wie ne oye mu ade wie tuatwa bibia wie a na nanom ntrase hwe de kwa fo aso adua bone baye na nipa no nakoma nso edai ento no fa ne kra to bebia ne kra da ofosuo anyafo ya bre uko babi ni ye di asem ofosuo to na ujaw na ye di asem a na ho keka usase na nipa dia ne waye asem na kase di duabo ba de na mo so ya fa ho ubo se hwete sam ne aboni pa ne dua ya bone ka non ko so da mu modua okay eti asem na da ho no ye be sere na fe asojafo na policefo obi bia oye macho ne mabayifo na mu piepia mo na mo se mo ho ode no ma men ka asem che yo kromu ha ye woni pa bia na ne ho ode men pese mebo ne deduabo ne kun no eti sha ye ma mo envelope na mu udi wa hene bia chi na sika ni bia chi akoni kromu a kan hu se nipa ne wo kromu do so chemu ansa na sabi sojafo beba no na mo amko ne awie mu eti ade bia wo ye bia yusu boss na pressure for me ba akon ami woni me din komo me ka me tu ne fo pa o damase soja fo no o fra me o damase pa me ka jense masa adwuma na wakoye no okobi o so ni mu bi okobi ene se duabo no ye adwuma o dam tu ne fo so pani ye chefidie so a ye kasa chema mu nti o na wiase nkwa de waja oyere no ma ho ya suma o dieti na akọ so na wo asase na mse asase na ukọ no soja ni nya arrest mu ko police station say the person was a criminal nti ya panti mu mia nkọ na mu nkọ chede mayan Ghana hankwa na be soja ni enu nti na emani pabi ekoto ko force mu no nya soja atade a na ode bu apo because abroche ni ade no obi se kamokura no nam ho ma because mu nim say soja makrom their life atale but obi ko force no konya kamwa ne wodi boapo because of your soldier for no omo de omontal ne bi hunu ayen ukopa de ho where ye ka soldier for be miensen ye musa se ye nkom ne ye musa se empanifo omo baras no omo nim sa asem anya omo nkwa de na aba o adoso where ne ehunhun eti ukona koma won short okrom wa krom for doso chan o mehwa fa so eti eno so mo mehwe oye na nanom se wo fi se ukrom ma no unu ntane ye watwa asase about 10 acres e de ama China sika no waje ombobo di wa me ni bi minim wo ma waje sika no hwe toilet o mo koso ye se ha de ye new side ha de ye old side into old side no wo mo do hwitem sa toilet no so awo koso no anajo obi e koso no wo kana na ye ne den yes ha de new ha de old. Okay, yanko na Obo Heba and Medical Research Center enkotwetwe enkomo omra Samuel hiti papa Asem Mpe asojafo hu boom nana ne title no na mirefie ene hu boom eno ti wanhwe yie pe duabo start se eye adwuma wona obi hye soja atare no from down wawu duabo akuno okoye day Obo Heba and Medical Research Center adwatwa dumanu no wo
ode bibiduro so ene tu yade ase na ode heba betes abadwa so ode preke set pada abadwa so wo boa ode tu yade ase o eno na aboa pa ama omanfo dodo no a enya yaresa na omo ye kotofoforo omo bansuo nenso so no po amantem omo se dikamfo omo bo adwuma pa doctor mema mo akwa aba bibia boko de nyame adom na wo so nde de ho aye fe kotu no sela unya nware wo ho na kan stella aka krebi eni ye ja ode ne nom ana obi wo ho na unya nye ne ho ade anu ye na eden anu ye ni de eden o anu ye na eden ba ka anu ye so wo Dr. Aboagye Medical Research Center asoyete say yentio nyame adom boko yo Aboagye Medical Research Center betcha ahwefo ni atiefo ene anwumrei sene da Aboagye yedin ni enwuma esitie no obaye na so ya ye wo machines wo ho a ye de beye nipadua no mu enhwehwemu ahu problem anase yare ko potia ewo nipadua no mu anase edi nipadua ni nya na afi ye de pure heba abibidro kroji a yemfa bibia enframu ye de akasa yare ko no ama afri wo so obi wo ho ose ne ho ye ne basabasa ontimi nka ade kropotia edi nipadua ni nya to buy na so ya machine be detect sa yare ko no na e dia bibidro akasa yare na ma na firi ho ye na ye expert in cardiovascular diseases ya kwadre mu ye e wa akoma no ene droban ahodo a emoja efam edi afrosane e woni padua ni mu enti tmache biara ebeba ida se akoma no anase droban ahodo a moja efam edi afrosane e woni padua ni mu bia no Aboagye ya kwadre mu eye ankasa obi wo ho owa akoma problem enu nti onante bia na wabre oya de kakra bia na nakoma ebo ni peri obi ho nakoma ebo ni peri no osan so ti pains anase otiyaw ewa akoma no inside tutuanamo ebra Aboagye o de wako hospital ama wako twa scan yaka kire se wakoma no ahonhon anase tumachie bi aba akoma no ho a tutuanamo ebra Aboagye na oba eye last stop wonso odie eye hypertension ye kan mojabro so no ene ye tene tekra odie ye stroke ebia odie no anyawo enti abowo atofam untimi nsori enye bibia anase afeina ahyase ebo nkaye ama uti epaiwo onan no wonsa ewo ho ana ye titiriti eye stroke ene ebo nkaye wo nipadua ni mu no tutuanamo ebra Aboagye oba eye last stop kra odie eye migraine ene tipaye obi wo ho say mitipaye de ye de wo me enya de be free me so eno na be kumi tutuanamo ebra Aboagye ye anidaso ema oba eye last stop odie eye diabetes nia ye kana sikire yare no ene obi wo ho check ya ne glucose level ni timi ko 20-25 tusuanamo ebra enam santi obi ekoda otimi adwunso severally timi dwunso saa beye obi o se me koda nwumre na anadwono otimi fra dwunso beye 10 ansa na ade achi enam diabetes anasa sikire yare enti tutuanamo ebra also odie eye kidney problem anasa liver problem tutuanamo ebra kidney problems no bebre liver problems bebre ni nyina no Aboagye utuanamo ba yetene tekra eye very easy wonso odie eya awomu problem so yo ba bema we bema untimi nhye oba nyinsen o sperm quality no ewo form we oba untimi emfa afuro enwo ba ento na so wa worry for 5 years 10 years 15 years untimi enwo ba ento na so a obi nso ewo ho ne de miscarriage ofa afuro bia na asai obi otimi nya miscarriage be ye mprensa wa worry otimi nya miscarriage mprensa tutuanamo ebra Aboagye ye wo abibiduro krochi a ye de be ma wa ebe ma wa fa afuro na wo fa afuro atimi sustain sa abofra no na ansan ankoye miscarriage menka se bia ye mo yare din odie ye namu sayare enamu sayare ndie bebre enamu sayare enti lady be frame last week o say doctor enu nti be ye 5 years ni me ma me ho kwan ema be ma me ho da yes namu sayare enti tutuanamo ebra Aboagye oba
men ka se bia ye mo ye redin oba machine be detect ya re bia machine be detect bia no ye wo abibidro crotching a ye de be ebe treat sa yareko no amana free ho ama wade wo ho obo he ba ye headquarters e wo nkranza adehyeman obo he ba ye headquarters nkranza adehyeman eye adua kwan no so ukotachima na ye wo nkranza kwan no so ye ne akonfia me park no enedi anumhye uko sunyan so aye wo zinco Divine Junction sunya ye wo zinco Divine Junction uko Accra so a ye wo Kaswa official town ena obo he ba ya so ya ewo Accra ewo oba Kumasi haya Kumasi yewo Adratu Adumanu Kumasi yewo Adratu Adumanu ya ne sof maame kenke selling place wonom no ya ne sof maame enedi anumhye obo heba yen branch e why number say didi juma numbers no eye 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 precare powder any Odin okay yanko precare powder precare no eno na Odin yanko Odin eno na broni no e kan Odin enem san yade bi etu ase e mema no so di adanse o mema di adanse se wo ko match a obi kura 3 points Dr. Iti no formation bia o de bo okay o ye combination bia itimi bo na fa papa okay anti ye kan for Odin herbal bitters and Odin herbal mixture dia many petitru bia me pa chow se wonyem ana oye oba umma obanu for ana say unni emro na say unye under 12 years in kwadi obia betimi anu because we know a natural immune booster boosting kwamo no ema nkwamo no nya hodin nti no nyese endamu nsayare ne sexual performance pe obia timinu bi because enhwemu am yahu say nipa dua na yenam honom no ahodin ekuta na e immune system a strong immunity nti so pese unya hodin dia eno ane Odin herbal bitters ne bi edi no brand new time hama ene akeka bom yakokwa bretuom ene akwakotete ne dia ba ne dia famfidiem ne kama e dia share box me dia ba se tobi na no mebeboa pa me ba to wo yo ba na se onu kunu da obo se ana ne semen na sa ho ba ensuo no na asan free na e ba ovarian cyst and I say PID pelvic inflammatory diseases are Odin herbal bitters and you account for the amount o your ba na say na menses no e na emma yi obo ha o say be 5 months ni me menses my woman be free me from ho last 2 weeks o say the menses 5 months ni na my da ofa and I you sending Odin any prekese enwa o free me dia dance e kra send me airtime so ya do ni ya adwuma pa nti ya kanfo Odin no e de am obia so obia nkonkopa bi no nto wo yo ba na so menses no be 6 months obi ha 3 years e maye bomoden se obenya Odin herbal bitters na wano no mebeboa ama menses na timi flow kama e de ama onso de ne ba na emom no esan ese ba bia be 5 to 6 days no etimi ba 2 days 3 days na atwa o ma abos na bank keten obi timi menstruate throughout the month obose de bia hu kakra de bia obose de bia na agiso obosanitary pad ba sa emo anti bomoden sa obenya Odin herbal bitters ni bi no abobo na bibia akokama onhu sa na nsuo bi gugugugu pampan bi wom onhu sa nsansan bi gu se bi wajapade na wakosua kuma no so a eye Odin herbal bitters ni e kan for edi ama bomoden so ba obenya bi na ma himfio enti na nye neat sa no na ba okwa obesan ba de obebisa bia no obebo modern no ayama na momo ba na sa himfio ho nkoyi a ma sa obisa na sam kwara no bu afu chop money keke kwara no bisa na da ne mabo ene ntokwa nti bomoden so obenya Odin herbal mixture no bitters
bitters ni bi eno na beba mmode asiesie wo ama waye oba asima oba de enye se waye makeup so wa shata de fefefe na emom no wa himfie ho ena ma ekyerese wo ye oba but mmode so bedi wa himfie ho ni wo de ordain herbal bitters ena edi ahimfie ho ne beboa ama bibia akọ kama de amawo ubu nsa wo te yawo ubobena mamantem obia te se akosua obu ne nsa bobonde so benya ordain herbal bitters ni bi beboa ama watimi abu nsa kama wabra onte yawo bia eno e ordain herbal bitters emema no me pacho wo premature ejaculation wo de bo ania under 3 seconds na wajamu ye fra wo indomie man edisi so asisi quick na ben me pacho bombode se obenya ordain herbal mixture ni bi na afi wa bobo ebe boa enhance o sexual libido no ebe ma o sexual performance na ko the extra mala wo ne wakodonku ana se o yire no na ni betimi agema bibia akokama o dwonso a wo te se ana yawo e wo dwonso nim wo te se ana sebe ade afa ni moja efi o dwonso nim etimi ba e ordain herbal bitters no ene ye kan for dem o sisi yawo ya o sisi na se sebe ye dem panie bi awowom wo tena se na so agi nipa be num eso mu ansa sorry e ordain herbal bitters ene ye kan for the amount ena anwumre wo ye bema na ho se nsuo bi fifi bema mu eba nam odwonso a wo cheme brands na dwonso na ba dwonso no wo se ba na ebubu tot te sesebe apetesi bia ba bia ye bunu tot na ye ordain herbal bitters ene ye kan for e de amabomode so benya bi untime nwo a wo pa wo Bomode so benya ordain herbal bitters pre-care precursor powder say NTM pre-care precursor powder ndi me pacho uyo bia o suffer from stroke when we say na on sanu 9 yo titriti ya e pre-care precursor powder e kan for the amount ayabo we chibramu na edwa na wuti ya wo ya e pre-care precursor powder umoja no ntimi ne afurusani ya me pacho ekuta phytochemicals eboa for proper blood circulation no nipaduanim wo BP high blood pressure e pre-care precursor powder when you stroke pre-care precursor powder when your kidney issues ubosa wonai no empemade esiwo ubosa obepejana na wonai na sia pejana atata ya eye pre-care precursor powder and ye comfort e de amount and anwumre bomade se wonsa beka bi oson wa ye kase abroso a eye pre-care precursor powder be bomade regulate weight no na yi toxins ene amamman ne srade bia e de afi wo system nim e be bomade ama wontiri nim ade da ho na afei onsa ye otitiritu na ye otitire be yini na e de afi me pa cho be bia benya bia toni wokokofo dia eye Gapson pharmacy ewe ko for dia ho na onsa beka bi oko enkran ya me pacho okashi drug lane na boache herbal ewe ho Repass Ventures ewe ho Kingswalk herbal mu na ewe ho kwa wo de ba bia be rabia bi so pe pre-care precursor powder Tema Community 4 Presby Junction eye Little George onsa be bomodi akabi me pacho oko kaso aye Tribe of Judah afei so Kaneshi eye Tribe of Judah me pacho ko Madina police station ni opposite wa obi tonton abibidu ho kwa wo benya bi atimi ato oko Mankasim roundabout a 3 pool B herbal and I want Sabama Modia Akabi, Mepacho Okotakwa a your was a bibidro fee, and I feel Takoha a angel and sorry, Takoha a joy herbal or market circle on Sabama Modia Aka pre-care precursor powder, and I feel ordaining herbal bitters nibi Uba Kumasia a PFA pharmacy, a Tafo New Road PFA pharmacy on Sabeka be Freddie Men's herbal, Ewo Blessed herbal, Ewo Mepacho Misty herbal, and so Ewo Roma. So benya bi ewo Colinac ewo Ashtam oko Sofulaya Tinatech herbal and afi so obenya bi wo Arms herbal ewo Abrepo Junction na fi onso abamabden atimi atobi na bibia nso atimi akwa kama enso e de amawo me pacho owo Volta region ho aflawo na utie ya friend number we na fresh sister Vida 0244 16 8973 0244 16 8973 na wa fresh sister Vida na fi owo Volta region abamabden anu agibi me pacho owo Kumasi awo edwoso a okọ edwoso Ascori Bank na ni mo pe a obenya sister Konadu onso beje ne number no na wa 0245 41 71 23 0245 41 71 23 sister Kunadu ewa ejoso me pacho owo etimetimum amase ene ne mpatemu a obebo modi afre ma me nurse drone nurse fo ni na aja tumi we adwuma ewa Tafo Government Hospital we use bia hu se eye kama 0274 37 6006 0274 37 6006 etimetim mase ma me nurse obefre na bibia nso etimi akọ kama enso edi amana yeda so airport drivers no ena afi my phone adwuma ho ayedin wo Ghana ha bomoden se opa adwuma ayesisi ya frame me number we 0597 186398 0597 18
6398 and numbers are offer CCA na yama adwuma edi aye. Okay, doctor. Al oko Western North Alex Joe ewo Bonsun Kwanta. Western North Alex Joe ewo Bonsun Kwanta. Oko hono ma dodo a opebia no wonsa ebeka bi. Obo he by numbers no 0257 472 506 and I say 0249 761 508 and I say 0550 15 Okay, you know Aboheba and Medical Research Center and na etwetwe nkomo no Dr. Mamubaba Edia na otwese ne ye be say hia ne doctor ne ho ayefe say ne kokoro so yi ne ho enya asem keto akra do dumanu one so for mame dokoro no na edi ehwe animu yenko ho na afi ya de nyina no yemfa enkoda no asem kase na si aduman no asem kase pa na si aduman no ne muduabɔ no eno eni asem no ukọ hokọ ye dey asem wi sa na ye frɛ no ukọ ho wa na soma ho duabɔ no beku nipa sɛ duabɔ no ebeku nipa sɛ ma wuro papa no ho nyina mo ne be nko anu aye the nation sank ya orade nyankopon hiro nipa bia mechia ela1 na machia mafia na granny machia na fi ya Yaw Osei Yaw Mpe Nipa da bia me boti Shelly orade nyankopon hiro mo na onyom kase ego da bia da okọ pabro na omo fidie ne ho na da okay orade nyankopon hiro mo na onyom kase mfamaye ya eguso kase ya Bishop Reed Condosman one ne ba kwamenetie sanso na senior contractor Kofi Job oni Mr. Ebo maame Anita hotel so fidie da na machia go so mahena na akwasi ba fo bo so mpra oni yiwura opem so tumfo se tunem kwaso enhira no ya ngomo eda pono so medi asojafo ho ya kase pa ya tikurum ha ana ai kuro ya ni dinye de ya omudi nsamoni omukokun soja commander denjambo asi o se denjambo asi Captain Mahama hwe ya we nipa kom up to ne ye bo papa ni wo so na me ye ma hyeme ba hade oye soja panyin di we discipline soja fo ko discipline kuro ne ma ema wona nka ho nyina ye de ye wo mo yankok ayi babia Sompa ifiri bobonyumi na no soja ni omo won se kan se na omo gin laptop so omo ye de yo unhwe ha wa soja fo ko gi kuro ni boss ka so o se hen ko gi boss discipline kuro ni ma ni okọ 90 o ma anwene ho se obi ye adwuma no okọ na se ye ti asafo be ma ti machi achi okọ 90 apon anopa asem ni si ni woni ho won de woni so apon be gina ho mi soja fo hira na ye le no ye de na to form ye discipline no innocent brad innocent so a o mu treat o mo bad said o mo pe because o mu ni aba akopɛ ye de se kan ya won wawu na soja fo endi duty adi wo hini bi wo henkwase bi agi akotua na motantan atize ye nya so yaka besine ye nya soja panyina sabeta frate wo kumaze amana amasa me boy stre be na yes anambajo ye ni tumi ma na am oman ma filize sei na ekwa be ya kakra no ubetuma control ebe ya kakra betuma control odi bi ye unu agwo discipline no wa kire no so oman ni mra njire sa soja ni na mwa ye mfa de we ni no me pacho ye di bi ya timam ni nye ni duty no ya nsoma ne wo kuroma ye ti soja ni arrest up to ne soja for me nzenda da video so ye nya soja panyini bi apia bonte se ya ti asem bi so mpafo mo se hwan ye mara ntie no odi amonye omo hwe kura mo meka nche se ye go discipline omo na nko man ni hunu se mra na soja for de ye adwuma do before complain na ye kan omo akore to omo a omo de ye omo ewoi Jimmy mechanics ya na makatro se me kura make me ho yindi ubetime hia me abomebo ayem bone but twedi ampo betua moka se de munyuma de bebre ya soja fo mu di djuma pa awurade nhira mu mafa atade na hia hunu atade na djuma ya de boati mamufuo se ne ma bekoso soja ni atese bia se de this evening awurade nhira no onya okase emwa so wom sa amwa ne de nyame betua moka mu bebre me di mu janzu atwa ye ho ahia
no be sia na dwem ho dwom bone mi vra ntoa me de nyama gya wo kwan zemunu gwa na mdidi groma na mudie zemunu gwa me wafa ase be wo America wo ya mi wo America eche bi wa me hyeche na de bra me brother John Mama ko ho kwa ne nchen keke wa shin suit before say John Mama be wuzo eso ye friend PK go pempi go go so me wafa ase no ono ne de ye wiem de omo mfiri premu gya omo wa no ma bezi azaze so no ebi no ye ho ko John Mama nje wa shin suit o gimi fa uniform ne nkoti di enkota onim asana John Mama be hunu so ye soja ne card no de kire no ansa ara ne yeti krom na hunam na bebrebe me ne wo pon ye be sane ase he ya yankwa ngodura honje no wo be hunu se police fo ka akese no soja fo mi enu fra ehunahuna nkwa na ga soja ni so watch lances we are packing your busa lances way soja timubi we efe ara no mama Ghana ye nkurasi kuro bia ye timu ase je se o kase pia wo problem ndi ya matu mi kura ngofo bi ana omo ye niam ensem fata so omo ye ka soja de ni bo uniform so na asem aba ani ani Fred ye betu soja wo o man ntam wo hu omo ti asem si na wo so bi de uniform atwamu a na ye ma so se ye mama aba na wo kra me se bibi be so bo ena de ye nya no mu na ye na na me ka asem bi akire omo mu ntie ne yie na ya nemu nyina na wie school na ye di agro mantamu ye kuro mbedi akwo ebi ya soja fo na ye no mu di agro ho no ye classmate o ana wo bom pese urade nya wadom na nya adwuma ti se soja ye ene ye nyina ya damfo no ye kondo because na ye brane na ye bom pa ye ma na akonya ye unnim se ye wo school kura bia na kemetima boa ma ho de bia ka be na ko she uniform ni ndi a me de ani de ma wonti no wo sia me nipa ma bejojo mi akọ nipa unim se na metima bu school tam ene de onim se o ya be frɛ foforo ndi no ne amenye ye kura wo ba be intimidate me ho na me ka tro se enu mi wo bi anum minim obi a abu soja ni ama ne nsa atwe awuram minim soja ni a wabu obi ama suro kwati nipa na bubu ni gudam enti so yo ase wanya tu min na ne awupa bi ade ba ye da wanim badin be tie manimre ye ofamu aba ehun se de uniform ne hyema mo mfa nya gimisam ba nkwase ampafo ne bu afu dia ne yaji ni wiase dia ne wiase abrabo e babo ya de na sami boni bo timbo nya da kurupe nya tuo ba akope ofini mu a dia na aba biem yeso ohini bi na kofa wa mu dia na aba biem enti me ka kire panyina oda soja no se anwumre yetu chairman ye salutu no ni akata asante we ni oda no se yetu chairman ye salutu no ye bua soja fo no enti toda omusumi ye hunu timamufu ho hia won because ye soja ni ye ne to ne da wo se ya they will never allow na komo madada meje ye hifa na course entu anamon ka kuro no kaka free wo ngomada na wo ya kire kuro ma ne se omudi ye omunua de wa nkase na tena se onua no mienu pegotomu o wa de na kuro ni mfanye omo do unto others what you want others do unto you dini ya de ya wa anya wo de no bible se mfanya afoforo asrafo afutuo nie wasema munyu obi ahehe mundutu oni pa bi anokwa na mo mama katua nsumudi ni amukoye ye ya no toto papa Madi atum nya soja fo na wuro no ho me de sa ni die na mamo e ya leg na mbajo afi ye de na mo kwa himfie zo obi abomdia wanyene onu wa soja fo nya mo na mo wuro ne ho enti afi mo pede wo menhia himfie wo ze ye kwa ho anwani wo ze ayi ohene ne ye bra ne ze na nabu abasa wo ze obi aboyedua mbajo mo sa atade nya mo na mo wuro agidua bo na mo kwa akopre na se kire ne ze ye mumodia edisa na mo na mutu en sebe badwemba betu na mo we omo ngro ne ho me ko ho nyamia na man ko ho wa wo se wo ngro ne ho asoja fo ngro ne ho I respect that one awurade nhyiam no nya mukase mo ko ye discipline adwuma man ko wuro obi aho yade atum na mpacho odua bona yam hihye na de wo hene ene sebe asoja fo so a mo ko na nabu abasa ho no mpacho obi a mo ngro obi ho on so bo odua tia nkofo awuro ne ho mama ne ne se wo ho na nanu ma yedi tumi ama mu ye se nyambe tua muka wo maka mesi asante meme time is on the way coming wan hwe obi kura odi so hene so obetia ne manfo kura tro de koto ye wura nim no oba be kasa kire wo mo because Europe nzo tumfo se tuma asante amamre eni asante ani die se de respect di pa ya akono na enso ona agege branch no ama o man mani filizo o munye nipa na enso obodua ohia dom
Sa dom kuro no a wo mo abu om kwase ya no a ene ma wo ye wo. Eduamu hwe no mtoto niam ayie na wo ka ni bire na asante nkwaso nye se yi a ye mu bi ye kasa e bi e be practice boasa so akọ na maburu na ba no magimi chan yen omu menya da age mekanim di sam we njiraw wode na ho de sani abrante de na ho de timi wuro de krom hene mpaboa no sa na maburu na ebu a omo ho ba disi etufu na mo mfa bi man niam ntoto yi a edamoni ma atwa mo Asem gaziese yesi ya komentia na wo kuro ti hene kuro eti hene na nanni wa na wo ha akire akeba ya wo ko aba mesra mo panyin gasi asem ne yakan wo yo hene na na kura kasa na ne afi wanyini ediade amuka ekura bia na na kura hunu hwe mene ne be kasa diga mu hodi won ne hwe pasum die mfa wo hene kasa ni na no me kenkan quotation wo ha kire wo se afia asase so ahemfu munsua nyansa nyame kura hunu se mu bia jimi atwe we ya se besin be babo akonya na ya na ato abusia bim di sabi ye di ba ne korope na akonya no woni fi a wo ya dan ya wo su okodie na ye sabi o mo edo matran konya so nyina na wotire o nyom nyina na wotire edi yanjani antoto ne maye me dada bia maka o me se onipa bi on pese ni monyam be ka sikadwa na ni monyam be ka Europe nzo otumfo se etu no me donyam na he wo ye hehene me nya wasema ma yaw because sikadwa ndi na aya hene osum sikadwa disa ni monyam ba ne nchen na wo mpede a me yaw ma yaw wo pa faboni be susumi sikadwa to meet as na wo honhom de a wo ka ho sa wo ba na wo ka na dan abudu ni ababo ne pa na asase akasa no no mosue nyanza afirim yesi etumufo mu ni ma honhom afi etumufo ya na mo de adane agro ya wo yin ne mfara sam to nche me ni kuro ma na nko mo fra me ame nko gospels ko to adi ki ama me kunu won ne se ba bi ohin be bodwa ma me nko ho ana ba bi wo dwan jina ne ba jina ho edi se me kunu ye bodwa na mo o ma de a me ba cho ma bodua wo fra me ete se ni wa fra me kunu ye nsi ho ya me ye salesman kire aduransa 2 enyo ohin no obodi dia because na ma ba kan tentam video so a kire ye se enyo mo na wuro ne ho ono so bodua ti a wo na wuro ne ho dia busian na wo se ngomgo report unya busiani uko report ye de yenti ye kura me makwa TikTok a wo pa mekwa ko refer wa yi aba a ye wure di obi asem ka kire ne se wo se ade enyo na aye ono so bodua hwehwe nipa wo ye na nya wade ade ni be gina mani ma de de afa nipa no ye jobiri gina wo yes na nabu abasam se omso ya omuni asam saa kwan ni zubi yes amukọ ni ye ditia mo gym patade awia ngobo ditania eno de mamu ntwa mamu nanzo na mfra mpanyimfo bi epesika huna dibia na kura ni fa ntoma pamfra ya mo obi amese asante ya nananu ye beti abakwase omukonkodene asante fa ntoma pamfra eno na men na ye eno ye proud ye timidi ye nsasi abosi ye asantefo di ehunu so obi be se na de efi aka asante a ye be kokodene sa akoto ye nananu wonse do na asane enkoto anso na mo amopra na sa no na mu bia dikan akopra ba bi ye be da amaye mo uza asante wotumi asante kura gugodro asante nimia wo ye dia na aba dia na si se cheduma se a adumban ana dia na aba a ye dia ni monyam adwase ya mamu a muntimi ndi mane nya akono kana na pie na okra me because obe solve issue obe di nsam ana dia ntesa no hunu krom nya na ye match because o proto no ache unsi hinsi so yayira first obi aware ye basa na odu na ho ene na nanum bia kohwie ntino kire okọ programs bi didi say ni akosovo ama no na ngasa be metiwe minim nyansa chen wo hini bi ampanimfo na kasa kire no ona anya omba bi kọ na ni di nkomo odaso daye na ne nananum awuko abetunefo gameme nyansa duru ye ene mama nananum adwane ama ye nkuma bi a o ma hunu si ye ka no kura mu o ma ye no ne ye kasa nso mutiti nkonya so awurade hu mmobọ munhwe na munya ne ye sefata no munye na gosante mfa ne ntoma pamvura ye wura bontoa ejije ni munyam ne ba oba no ma hwetim na ye ba akofo no a na obi a de kasa fifira kire ne ye de ba sa ntokwa gwen ne de muntimi nkubi ahemfo wa sante me kan omododo a asem ikura ba ya nansan gofo ti am de ka di ye wura atam mi hu wahene miensa se wura no mu de kira sa ase aton ya de afro bi nsam we efe wa mu hunu ne sa ye
na asantem fa ne ntoma pafira ne yankoko de ne nko yanim yaw omo ya ne sababu ye nyina am yatima ko yanim yankomo ayedi ye nyina isale okay miso drink ebefrew na sana 5G misa no enso efrewo ni nyina ne se waponto ne abedin tro ni nyina na ebeboa papa na orofo miso ne 5G misa dodo no na agi atum otwen ede ipe gu fridge nim ahoho no ebaba be no we bro nya ebai miso ne 5G misa enso from kwa na wo pese oton bi na oteso emfaso ani dudrum fa ko amebaboboi okwa obenya biato manager Daniel wa 21st kenekadwa overseas Bikan Supermarket Sister Sewa Anomanyi Post Office Mama Esther Watcom Royal Ventures Baptist University Nasachi Enterprise Ewa Sanford Binchi One VIP car park no ene diwe ni mu kwa Kuochi Company Limited wa Poema Ntamu Eastern Region KF Kiju Enterprise wa swame ya oni room hotel ene ediwe ni mu mizu 5G meza okwa obenya biato 21st Keneke Clinic of the Moment 21st Clinic yuko siatika no eso sisi ya fausiri mu na akokum na akosi wo nase intrim yade a 21st clinic na tumi tu ase wo de abibidro so na etu sa yade ase na sentem ne free Europe to ba you Ghana this year wo Europe nyina no ye konya ko tu siatika yade ase yade bibre bia de free tu nwa no so 21st clinic betu atu ase kama na wo de amaw ya baba bidru South Africa to na yedri orofo je South Africa number no we are coming to your doorsteps ye ba wa bobo ano pe nya betu yade ase na ye de amaw 0244915116 0244915116 South Africa mano edibebuku appointment no na mabobo edi amaw no 0244915116 yenko na yenkotu siatika yade na se na waso wo mfidie pio sa na Ghana haso ba 15 branches ode bo Ghana de hye enye se yekoto ne eja Ghana ho dabi Kumasi ye hwa overseas oni afa radio na ben hom obo ase cancer quarters called Junction Domi Market Accra popuni mantem group mu no so nwane nkranza techma 21st kinekos nyimini 0540311311 0540311311 ye konia kotu koko na zi okoko ya de bone pa na eduro bei ena sa breme ton nam dia ma na anwumre eya du papa bi atire heba center wakofa dia bu na sa eduro no any 3 koko capsules koko master na edi 2 koko no asent orofo koko no ha edi unya poma oto koko ni edi unya uja na moja firimu ba udwade ahonam eyo hene koko ya de bone pa ye koko na ka ba dani heba misti heba apida ke benya biato 0546107107 0546107107 ya kwantu sem nyina express group ya fa kodano express group se men kan cho se and you no libi no labalaba o majusika o na adam nya frakadam ete se hwanhwanfo trinity of akefo o mo ba bajusika di debi express group ba ye no credibility e wo soro pa orofo yenko na yefio sika koja express group na wo se men kan cho so kosua de ana akoya adwuma ye ono ko an betumi ede wako study abroad odo because is here Canada US UK Australia Germany ana se Italy France memu ana express group na so betumi de watu sa kwa no Kumasi Accra tema Isle Gontakwa de sunyane tamele bibia ni ko mo office ene wo mkodi nkomo kama pa 0249000448 0249000448 express group na se men kancho sa OCP fertilizer na bedwa so na odofo afu yo no nyina no ebehia fertilizer papa na nanu makuafo agi atum OCP fertilizer odofo OCP fertilizer no afra se no na wodi bi edodo ye no kire se wono bae no so ye no sa twa no do so na se de enyomasi course ma wo mu butum no eyisikazemu odofo yenko ne koto OCP fertilizer bebo e pa na maka twa se okwa agrochemical ho a na agriculture extension officers for na wo ho no busamo se medua nyado medua meko tomatoes medua bi medua abrodua toko menye ne sei obekire kama fefefe so no a kire fertilizer kura eso oto na enyoma konkan e de amawo 0345909437 0345909437 ana 0345909433 yenko ne kope OCP fertilizer ni bi ebebo e pa Lord Inusa
Lancer or MC Ewotafo. Nanasema Aboagye nyina ne say adepa na ton ho. Adepa papa na ton ho e break the 8. Break the 8 near here for e osuko kwa manyuku and was say there be Ghana no betumi asa so ma mo fa nkoma nkrofobia mo say Ghana no say de papa no ba bebo no obomu kon no ofre Ghana this year mo mra mo tie nyopa na dodan kwa kufo no osuko kwa ye wo be kana timi awura nkrofobia dwum se ne sefata se wo msanto aba no mo fa mo osuko no eno ho dwumadi na wodie no na ofiti ase memene de ya o toa so memene da wi eno ntie tibi na nyoma enkonkai emfa emma se de be ya uhunu se na do dan kwa kufo do ne MPP ba ye no wa ba ya adwuma Sompa memene da wi na watie bi pa dank natural health care complex wo frewu dank se menka nche so china da wo ye adwuma wu enem san ya de bia mfa meda no anwudwo ya de stroke ye mfa meda no wodofo eduru ba bia kokonu edi wunyemu eduru ba bia osa no help pa dank se obetu ase na wo de amawo na wo pachi number 2 on City Life Hybrid School no na ebo ho pe wodofo dank ewonu papa wonde etu yade ase san wo mfidi a wode hwehwe yade no yenko danke aso ye e pachi number 2 na fe yenko na yenkotu ye yade ase enyoma be kon kai pa e de amawo e wo apom din ho ensemo 0244017556 0244017556 yakọ danke aso ye e be boa ye papa amanyoma atumi akon kan pa na ye ko akọ ani modwumadi we so e de be pa na si wo sekire jamase a ama atwene ana ede be bone pa na nipa be ya wanyina wie enam koda kromu dwade wo gata no na awro mo ntiaso mpa adwaye be ma pani awawo asojafo awro ne ho afi na aduabo abo ti asem na asi wo akire abrewatia ofoso be ma me das na waka masem bia kwase Sompa na ehye ne boxer na miwura dan ba komo se mama kanjira ho be hwe me ho ya akola bone wati once enkwada no me kam na sisi so mo fari wo mo enti se kwablane a wadu ni mpanyin fie so a wasa ware awoma na yare hosem some of these things of also bema ye fa ne tra but ka hu bia ma ebinum omuntimi ho pressure makono maduro ewu esanse se ne yesi gu wo manimu asene ade no ya na anu aye dedi ama wonum oye bema owo yire ya ne yire ya aban adwuma ne yire kire nkwada na asa wo ye adwuma wo nkwada mu mefa nse sukuu mu na ne yire ne ye adwuma na enkwada a obohye na sese madam adan sebie so sebie kunu bema na ebo adoma krehin be se 3-4 hours wo adwuma krom ya no ane sen na amen na ne ma se eyi na wo papa na ye bo ne ho adagya ne ye esre no na ne papa to ti sei na ne papa sabi ne kwotiti sei ne papa sei ne stature ne na yin ne che se one man se ni bia da dankrama ne man kasa kola no ya ade a wonom esre wo mu ye bia school kola ne se be ya wo mbekọ school no kola nso no ya asem sebe entofo so be ma asem na aba no enye tlasa enye ketwa sa na kwanti na owo your friend say duma na kwati no ofo so be ma me di ne ho ya papa Bible mo se efe ni die ba na no ahemfo mo ya kan di for what say ya respect wonum respect is reciprocal ya de ma obi a wono so edey esafata wonim dia ya inside kan tete ne yawranom ya nananom a motete nkonwa so eya mo na asem bi ba ya twe eyi asem na se rede se bede ne ya dia ba bedru manim na kamo hwe na kamo siesie udra himfie bia kan tete no bekọ na adwini dua esi ho eno kire se nyansa eni nimdi ahye nananom ma eno obedeti ahimfie ho eti ade be na be sankra wiemu ade na ba be sesane mama ne nananom hemfo ya wonto moduo wani mo nyam nyansa eni adwuna hye wonom ma ya fede susu no obuo ade hye ya wodi wonso no woma wo mo no ene ye de tietia fomi esa no mumu binom ekwanya wo fa so bu wonom nti no anase wo bu wo ma no wonkura eye adehye wo mu no wonom fa ni die no obuo ma adehye no fa sesabi wonom ye kwasampafo wonom ye jimi for they have short memory and say ye tons ase
e de man kwofo a ne ye di sika no ye fa nya puntudwuma bia kakra bi na che se wo muso ref ntin ye fa wo no mo nya hwe na asamu na aba enka yesa na nanom e na motena se na mosi nkonwa whatever happened say wo mu ka e kire wo no ma wo no mu twi wo mu ye do mu wo sa be ma ata no ho ne se ade na esi ya no antwa yie ofoso be ma ebi no mu ye pictures na eyi ni nua na gina na chi na wo ye wo tena tade ni nua na ye na wo tena tade mu where is the full video picture ba ko pe na modi aba and where is the full video? It started from a point and the come we were baby some hours. It's a full video now we have central man here no. Me metimi no wakasa na ma ya de te na ma twa de kakra bi na me de aye na me de akwakobo atade etia na se me de akodu ho dance kurumu. Na wo de ade na chekire no nipa no mo so ne nsa mema miensa kentina wan wonim dia won said de wo ye srani ya wadwumedie na ne sen are you a police officer amemama no ya wo oman no ene mu panyimfo no obi ane ne dibre ene na sade ya wo se wo ye asrafo no mo de ne sen mo de ne sa mo nkonko chi obi nhaka mu na mo fa no koma police fo ana se wa bedu obi maami ana se wakwa akodi obi nua ba na wakwa akofo obi yire die twa ye no fo so be ma entwa ye na oduma nkoma board ye ne sabi nyankopon ne nyansem no onya jimifu wo sheda de niama ye japade ye betimi aboa wo man no emu mpanyimfo temamfo na wo mu bedi so wia nchini manso aba abete so mfaso na ati aduma kuroda demu se mi chance ase dada tase wa aduma kuroda demu e de aye puntunwa wo kurofufuro ma we okwate na kurofufuro ndi asase ni ho ana na hwi tima na amafo so ale awei owoni nyanya nkyira ni ade sakasaka ni ade ene ebekọ akwaye wa hwe betimi akobi hwa anajo okọ toilet obi wo betimi pemne betimi akobi hwa na niama nkoya blanta na de oye na yanyam blansa mo se yesi ade bia no ye wona kwan wo opese wutu ohina na se opese wohini ni ya bibi wona na nya adwea enya wo kwa na befa mlasha wonsam se woni nya sabro so eno nti ukoro na mpaboa ukoro ne mpaboa na nya bia no eho ne ema wo so anasa akade wo ho amane ye wo ho se wo ye no na nka hu se watu no eno wo ye ya na wantimi antwadwa mu twadwa ya nka motu na frade so ba no asa ukoro ne mpaboa no nya se bia nhya danim oba ya ka bia kire no but upon all of that happened, what happened, you know? First of all, make catch na kwati konti hine ne say, wa ye penyi, wunim dia won said me say, ya nananom, ya kununom, ya nranom amoti adwaso ya bumunte no, eniema bi wa mo so mo man die na nkasa no, ensem fata mo ansa ne de bia pe mo so. Na sa wa abu hu a me ye bu asiama no ase no mu yi me ntimi free mi kura cha na sa me ntimi soli free mi fie ana madwuma sa me di bu obe ma e de na wo ye wo sa me bu wo sa wa fa wura ka e de asrafo agum ada ye bi ye wo fa asefo wo mu nanim ekuro ba ase mani bo wo mu nte no wo mu ba ba ye adwuma de ama mo so it's hard time I be ka me e wo mu se ya bredua bo ma me nchia mi wura na ayi edubofo na na bu abasa ma me nchia no ada friend no my yasa me ne be kasa ba network ne me friend na enye en my ya ayi ba kwahya tight content no me pesa ye nyina ye kofie ho ba tie ntimi nko ho ofo so be ma se nananom kasa mo bredua bo na eniema ye didua bo ne ba no so me sra wonom se omu so no eya omu hwa ho asem nka because me ye bo asiama me wase no mu se me say me di mi nyankopon be e be to ncha na se me yi na kwade asi wo na makwa na nan mabosomfo achi ofo so be ma me kasa mi kobodo me bodua na se me nkoda ne a me ba be down de bo me ka na me wi na kobo ni tadua na se kobo na chire zo abede ade no se ni nuam na ya ni nuam no se wabo mo se ni nuanom e na awro ne ho e na yire se do onim ho bia nti oba do bekum ni kunu nuanom a ono ana ne busuafo no Bema no so ma na yire enya ti ni nuanom ade nku omu a we no we ukuro ma your friends en wutiri mu fan ya ayi chama akwonfo ana se chama aboso nwachew wanchew eti we se ofoso bema dua na ye kase nananom asante memu ase ya bredua bo ma da roma nananom ye nkunom ye wuranom ma da roma na nka ne ma edi duabo ne ba no so no mo hwentu mu nansi so na ye mfa ye ntu ye na asem bia ne wa ye de sekan e na ka no ne anu ya de beka boso ne de ye ato ya pa no president mo hwa no so na bibi wo ho a mo fo mu nansi for me da ase no okay bebre na panel members aka
na eduru baabi a memfa sobo emmo sojafo no pii efi se bibia nkoka papa enye grede eye kotini ya na kofa sojafo no ba yu eno ma beto amane ni sem enu ti sa sojafo no kro mu wa asem bi kakra so kom ka kire kontini no se hunim se sei ena eba no ma yanim guase ba ba beto ye na nyakopo be se da tuatua nipa bi ka se do munwuma sitie e wo twro nim nyam na meka etian ka kire kontini ne se asam na aba no onfa no tra na wanhwe ye ebeduru baabie no na wo manfo ma bia no mo ti wo mo baabie no sika kakra bi ode ko daada wo mo no na ekwa akofa wu aba na enaduabo no wafuru huno enaduabo no yafu huno asam foforo bi ketekete na de wo konse do eye tie na ya na kwai bi so no kro bia wrefi kotoko hene asantema wura wo tutu ahimfo bia ya na ye medekwa so tutu ahimfo bia ya na ye mededededededede mitibia na me ho atom se fom every so omon se omon fata omon nim de wo fom kwa bi so nananum binom anoti enche enye nwanwa se aduma hene se kro bia asante kotoko hene tunu a mebọ pada o hire pa efiri so oni ni konti hene no ko eda ya wo hene no hyase bi efiri so asase no na toma chana fo no enye konti hene ene wo yi na ni dia se konti hene no eduru ba bia wanhwe ye obi be use as a scapegoat no tini ba bi wo kontre no akoto franya maniem eti so na akofa asojafo ba no mba wura brante ne ho a eduabo no twi ho firi mu enye ye okro na bedi ka wuo na nim se duabo no enya adwuma wo ne nanabu abasa wo se duabo no die na yenye omonye no se baba won wa mono kwampa so a wono na beku no no bo no kwampa so dia mo ne nam sai ho no se mo yedai ya me betuatua nipa bi ka aya asem kase pa na me bompa ye se duabo no start se ye adwuma amanfo bagi duabo adi wa santemema ewom si abra duabo no de na nsoso nananu bia ma ewiase ne kra no amanfo ho mete e wo baabi o mote we ye kose pedote ohini bi so akotoni nwiasa ase adi ye kose pedote ohini bi akotoni nwiasa ase ni nwia wawu a obedi na konwa wone ne mani bia ye kanana akoton asase na di emiri bi maame ne ba fia sa biri maame ne wo fia maame memo akwa aba ya wura papa oba tampa bibia bokode wonante se ne se a odi abeda Asem Mpe Nipa wom so aba ha de ne de na pam biem wo me pa cho de di kan meda mose biri nyame nhira ele be mamo se urade nhira mo na onye mo kese se me de masem ba ha no mampa mo me na mo jemi me ware me kunu 2003 ukuna ye frɛ no sɛ na ochire kojan we dote hene wonya ne ba bi kro wo be ya me ho ade 2003 until 2005 na me wo ye me ne ba o poku ware sisi a tibra me ne papa no 2010 and 80 ho ba bi yare be che no eti yare be che papa no a che se so anu bia me kram de papa ni tu anamon me ne papa ni tu anamon ne ba kwa me ya wa ka ohini wa to asase on ba bi be di matem but me de me kun ayaresa na me painting ma nhada amfi ho no le bra me ko ware papa me pam cho me bra fi bi me bra me ko ware papa no store was pedwom ti me wo ya no ka chem say ya me was store was pedwom obi tim me de be ma ampa me wo ho kwa amfi oba no akoy paper abre me ena me ne me wo fa e fe na nto akusi oyi anomanye me ne me wo fa kwada na se so wa chemade na mkoda na sinti ya mamre bia se o se ya ne de da na se ti da na se wie ye no ene jamene me kunu tu until 2010 na me kunu free mu no ye ne kama me ye kuna me ye no enti ya ohini nsu wa am se 40 days ni 80 days ni nkeka ho ya kohia ti kohia 80 days no no mo ye se 80 days no oso mo hwa papa ne niemem to mo hwa papa ne niemem no eno omo yese papa no efie no ojai edu lentil eno ojai nto ojai fie no na cha se o se de ma oba no ene ne ma ti omo de ma me ne me ma no ti me ba kwa me ya woni wahini aka bo mo ma ton fie a wan fre obi ane na anwene hu yi ekotua
1.5 ne snap nti 1.5 ne snap no na my sister bi wo ho wawu kura na o ka jem say ya efie no no ba mo ka ho nti fa bi so na abusuan say wo mo nje na me di 2.5 so na ye 4 million na abusuan so mo na di 2 so nsa na me wo ho no obi ba na o ka say wate se fie ye ton na me de ne koma mi kunu ne ba na wo say ye nton ye besi sa me nipa me nsa ye kwame no ana mi yi mani free o Ghana ha me ba cho ha no kra de ne papa de na kwatena Italy no aba kura yi mu papa ne menyi no no de ne tu kwan wo dote sesi a enti wo de no wo ya so ye nton ye besi na me so yu ana me de mete ho enti 20th July ya etwa mu 2024 mi wo ho ana obi ba me fie no baka chem sister ukuna sa ase ne ya ton anam se hwan na aton asase me de mente ho asem to obi bae no sister ukuna asase aton ba chon ya ni togbe ahabai keke azigbiligbo sonkalu kagoka from Benin ye no etwetwe komo simadu so emla sisia togbe ahabai keke wodofo sunsuma de sebaifo hawo anuyia togbe ahabai keke anuyia togbe ahabai keke so obi hawo so obi pese oji wadwuma so obi ese wudwetiri togbe ahabai keke enyaitwa wo debi enyaitwa debi say e bambo pade a azigbiligbo so kalu kagoka dahome ena ofiri eba ye Beni ena ofiri eba bambo ene etuga abai keke yini firi ma wa santimemo enyeye wo ba ye wadi mfia duasan ene akire 30 something years ene wadi no Ghana memha kumase ene wotena ye no ye adwuma ba bi mmia bebre o manfo dodo no a ene de asem kodan wo no a otumi ema onanu eye kama togba abai keke ewofia togbe memo akwa yo penekesi pacha mo hotise kama pa na so boko ajuma no mugusu kakra ye gusu kakra ba ye ni abra ye kwan ye kasa ide dane ye police for echen police for kra tambia ntokwa bisia na omode bremo ti damwase ni ajuma pa mo ye me chia omuma okay togo yanti wa nwumire anyombre enye bone pese mbeba na penifo kan bibi se obi ni mo na obi kire yansa de wo obi kura po na se ojibi ka ho a ya na etumi bua pese mbefa kunya we so na me chia tiefo ni ahwefo ni na medin ye frame togbe araban keke azibrigbo sonkalu kagoka from Dahome echia mo bebre ye ka se Dahome a ya na nkrofo bebre otomi okan se benefuo a monton bebre ton edro e wo kromu ni sa yema no mi krofo pi otomi famedi odinam ti mesretiefo ni na ni se mi togba amenkeke mi ye edro ton mi nanti e wo bebia before be hu mi zo ayede nti majuma na mi metumi ye no kona a ye betumi afaso a ye benyinu ya che kwan ya ye betumi afaso a ye betumi anya sika kwan ya ye betumi afaso a ya ware engu kwan ya ye betumi afaso a o sika ko di bebi a usabeka kwan ya ye betumi afaso a beifo ewo wubusuamu a otumi hawo majuma no nti mi to edru mi ye sikadru mi ye dry pocket mi ye anyama eye feche ti mesretifo ni na de wo mu ni se eya nkrofo pi ohwehwe mi a eya na omunya ti mesremu kwa bucho bebre eni me wo Ghana ena omuni na nsusu wo Ghana nti se omu amohwehwe mi a ewo phone so na amunya me no ubetumi ene abafie na titri adia ehia ewa wiase no enu ene ye ahombanbo togo no kra na kame bebu se wiase de ahombanbo no etwa wo kona wan kasa na aka left to right ahombanbo bi wo ho a edia osika so obo ho ban waso obo wawade ho ban awade abayifo ha waso obo ho ban ahombanbo na kasa kura togo enne sei ahombanbo no yewo ahodo bebre yewo die BBC
ewo baby a wobetumi ayera se wutu ka mo na se bibi besi a wobetumi ayera se wo baby na se de boni besi a wobetumi ayera ye wanu susu ewo ho ena esan wo de wobetumi abo osika ho ban ena esan wo de wakasa ani padua no bebo ho ban ye wanu susu ewo ho na kwanya ye befa so a yetumi ye no aha eyem frama monti yetumi ye den yetumi nka na yeko na yeba ade acha na de asane na no sebi wo protection anka wadwuma ense se wo protection anka wo akasa no aware a ego no engu se wo protect ohu a ade boni a odi wechi a wo didi ewo daemu anajo wo da najo nso a wo ne obida anyama kitikiti a to be koso afa wo akasa ho no se wo protection sebi enya dia saade no ebetumi ayden ababetake nso ye kan saade a eya na nkrofo bebre enti ahye ndize mi togwa amekeke amewa hai mesremo sebi mi so meti hai anyama bi ena etumi koso fiti ahye saa ena mi ankasa metumi hu se bibia anipa betumi aye ewa wiase a ohun beto ewa sase so no enu ena ye protection na wa protect you a protect you ba a protect you yere left to right e balance adia asunju betumi aye adwuma nso no ye mpene sa ye pese dise bibi besi asana e betumi ato anamo nti bibi si na se wo to anamo na se ye de e betumi asiesie asana e besa protect you amawo aka ho a ubeboka so akoda kitua bema ye wunu nde na se mo fa no coffee na se sebi uso mu ni bema no na ufa no di agro kakra ni bema no be sole nti yakopon die on twen se tamu akoda no betumi aguso a oni oba no be di nkobo asana ye betumi ade ahonde no de hyem no ye ne sa nti ye tamu ntokwase no ye sa tamu ne totuo nti no sebi anyama bebre wo ho a ye de ye betumi aye a yetumi protect anepa no ti se agodie mu sese sika kokko no anepa no ye betumi adirichi akwakọ ye bibisa na yetumi di kan o protect anepa no asa because for se de be ya bibi enkofa kire ahye bibi a ye betumi ade aye ti me set for ni na protection die ehia se wo ya nepa wo sabe de e betumi akambi wo betumi ahu obi woni no betumi adi nkobonde ade betem na wawu wo betumi ahu obi na chese sebi e betumi ateki 3 months 5 months no na nadwuma ahye so ahu nti no mesretifo ni na nti me pesembe fa number bi ade tudwa because sese no ahokyere e wo kromo nti number na me pesembe tumi ade tudwa no o pese o betumi anya sika e wa wiase wadwuma de ese o pese yem pijama wa fa number no because we ye bema wa honde no enu ena yesika so aho nti no nebu soso no yami embo obi kwa nti se de watrasia na bibi akako block tu sole na okodi dokuno usole okodi fufu ni akono bibi ade guso chan de so aho nti ye ne sha nti number na epese betumi ade tudwa no tre ade tu ho one tre e wo buku mu a tre ade tu baby bibi hia oni bibi be hia wachina number na ye 0244 48 47 0244 48 47 and I say 0244 50 66 20 0244 50 66 20 WhatsApp also nti mesremo mepamocho mesremo ye pamocho mesre tiefo ani ahwefo ni na mesremo enye se yare a enhaw de no enya no ano no enye ano ano no so aho enya no ano no nti bibi betumi aba betake just like that nti sole na waba
sebi ebia na se wo akra na wo hwehwe mi nsusu a mewo agye kotoku America dan ohon nsusu ena mewo ntino me sretifo ni na wo ye oba utie mi sebi amane kese akokotake ewa wiase ni na brana ye hu de betumi eden aye enye sisie enye tro ena ye twa ye sremo ewo mu se adrofo no ados nso no nebo nso no krobi wadia ebitwaso omna sama faka kraso so na ye bre no openi pa akasa na me de me be ya me twa fa na mre nti no agudi asema na ye kam nanka ne tugo abaka ka obekire ye ka se agudie ewo ba be ne ekotu kwa be ne sika ko kwa be ne faso eno na ama nipa bebi ayira ne hia bi wo fie nanso obi akwa kotu agudie na fa ama se hia wo fie togo abaka ka wantesa oba nimisa da se ne eye dwada ebeba bekire me kwanya ono faso a wo ka se agudie hye ba bi a obekire kwanya faso tu agudie awon voso de ye kan na wiase no krobi to aso na ye kan enne nipa na doso obi awase wo ye bibi ti ne ye kan vo amanse na togwe ka bambo be si wo sika woni sika bon ban nipa nye bomodi kotogwe aba kekewo obi bebu sase wo he fa me so odwo so ekwan so efense fidiase kwa so bomfa uduru ho no mo a bomfa hospital janshi jina ho frɛ number no togwe be mana kola aba be fawo se wo ba bi na pese togwe ba ho a wo se wonsi hu kwa frɛ no wo de frɛ no nhyehyɛ ho ono abetu ka ba because togwe de ono no se bi onyi se wo sika we ni sika frɛ no ono be ba nhyehyɛ ho no ba be ye na sunsun a hawo se ye beye eye huhumbone hawo no togwe ahwɛ titi na umpe na apede en sanfa number no ntwa ba okay kakra na mepese mbetumi aka no sebi obi tie mi ayombre ya fiti achina yawada ene efiada ene memreda ene kwasiada no wa utie tobi aman keke stroke akokotake stroke otake wa utumi sori anase utumi nante no fosu na waba ye wo baabi a wobeda so aho di memma 3 days ena wobetumi ene asori eno die untu asika eye free okay enu de eye free okay mu tesi toge amankeke mu tesi mi na mi hwe ya na ye togwe ya na ye nua ye no se nkwan papa mu tesi me sremo me pa mu twa ye ni na ye bewu nso no ye tumi mfa ye hu adi hye sunsun boni adi boni a ewo ye busu amuno yetumi mfa ye hu adi hyemo sa okay togo ye fa mani tudwa ye bre na so number no eye 0244 50 60 32 0244 50 60 32 0244 48 eya na obi said eya na nkrofo to me dada nkrofo oji nkrofo ajapade otomeka ye bibia to me bibia ye feche ni ade obi wo ho amfa nkrofo no ade breme okay mfa nkrofo ade breme okay because awia se o ma ohun kwan a anipa betumi afa wakasa weni adi kanende no ena betumi ada eyesisie madam wase okay yane togbe habai keke aziblibo so kalu kagoka from Benin Dahomey yane no ena etwetwe nkomo no togbe habai keke se eyesusunyuma ko ayemfa medan omobia ensisi obi ewo kumaze bova hospital junction uduru gina ho wa abra wa fa afidiase ka na wa frema no 0244 484747 0244 484747 yenko togba habanke kaso ye na ade bi susu yuma bia no yenko na yenko paifa hodie ene oje emfa ema ye ho maame enti sabre no de be pa na esi akire me pacho sabre de esi akire ni se kwame ene wo hene ne da me ba ha me pacho da me ba ha no me ba edan no nie
me pa cho dan ni na dru lentil kama pa lentil kama ti da me ba ha so fo suo frɛ kwa me wo so won frɛ wo hene no Emma obi nso frɛ wo studio ha sɛ asɛm no we interested o na nipa kro me pesa me ka kyɛ sɛ de aduro no ebre ni nie o interested o me hia no ha sɛ aduru hin hankasa sɛ aduru sɛ wo madwiri dan nagu wo madwiri dan nagu ene sɛ ene sɛ wo hene ne ton no kwa me ton dan ne 9 billion wo hene ne de din no me frɛ no nana amani kwa aten de waba fufure ya obedi ade de obedi kwajan ade no one kwa me aton 9 billion one ohene no ba na aton dan one aton dan ene o madwi dan nagu o madwi me de court no ena me lawyer ne serve wo mo lawyer ne serve wo 3 days no mo fa grade abesi su dwie o madwi dan ni nyina agu na di abro no ai o madwira agu eji sese me asem no court me pese ma gi court adwuma ye eji sese no me no wo mo ye gina court nti nipa na so wo interest wa asem no mo this the time me hia wo court ho tie say court sese court se nyame ya aduma adwuada ye ekoso eno me be serve wo mo wo serve wo mo de yen me serve wo mo injunction how the injunction to so yes nti ye said ye eno na ye adwuma nti ma me ye man me pese me kasa bebere wi abom dru ba bi Oforisuo Aboagye me challenge court sa na mmom court aka ansam na wi dia metimi ka bi ne ye nyan ka ansam na court no na court na honim no wo de krata mo so munya adwuma ya kosi so be kana asem awie no me so mo ye mo adwe so mo kwa asase so dia sa de meka bia ma court ate ayo tie eje say de court say obi anya sokro ai grade ma belief no to oba sa no ka kire wo mo na che say ansa na court be ka asem na wie no ma obi anya adwuma wo so na manya na ntia se ye de nchance age ho eno am ne belief no ko ni ko se o mo de nchance o mo dwi so o mo de nchance age ya mo obi nkotete on head de o mo ye no ho because say court so o mo nyai kwa hwe o mo de nchance age na afi bo so o mo to flow level me pa cho mate etian kan kire wo hene na wa ba no se eno ba kwa me ne se o mu court bu Ghana mra o mu nya adwuma na ko se be ka asem na me ba cho mate udi fo adwumfo so otum me ba cho mate o so di fo so o magwo mo fo so me ba cho mate ma me o te de me ka cho me ba cho mate me ba cho ma sem ba ko nsu wo hene ne se enkolan mate ne fra mem se enkolan obi anyi 50 million famra no wo mo ni me magina court eti me da na se se wo akwajeju wo musika ne ma begina court wo de betua ne lawyer ka ende ma ne ha eno yo no na sebo eno de yo no na sebo men kama adwen ho kra yo no na sebo eno de o de betua ne lawyer ka enti ye ko computer to dwedie emra sisia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu sciatica expert. Hey sewa me hu acho
koro ne dan a osi wansi anwie ede be na asi so yɛsɛ ne ba ene wɔhena ɔteso yi aton da no ɛyɛ asefem sem ɛyɛ abrɛhosem de ne shi sanka bozo be ma ɛsɛ de yɛkasa akodi ko ɔtɔ nyame adom ɔm de injunction akɔto so yi de ɛsɛ ne kwa so ano ni ebe ha yɛn ebe trigger yɛ se ebe kɔ because you video a na dan si so ɛne ya sɛ nya video a sɛ beta fracture ɔmɔtwa dan no nti ne yɛ ka tiawa ne sɛ saa mire yi no a ɔmɔdwi so sisi ne yɛnya ne ma mienu ɛkyina ɛkɔhusi asa to blog ayɛ miensa ɔmɔ ani court ni okay ɛno de no beti afa so but for now ne court de ama ne yɛmfa respect ma ne yɛmfa sɛ na nanso bedi ne huni na ɔmɔ nkɔ so ana tefa so de ana yɛso yɛ obi ka. Okay. Yakona nyame sumafo yaw. Ono ene fanda asumdwe ntontrom som. Ena sabiri wo se obi ankonwia da no so bia no ene ne ekumase a 3 to 8. Ena sabiri obi ana wade sem enkoyi akwantusem nyinada obema wontumi enwo nyinada wo hwe na watumi atu ase na 5th October omo ede bandage work enso ifra brepo junction ede cultural center eno akire wo the council chichirinchi beta ato enya asem ketwa cultural center tienhye saade no enso wo se obi biada wo to ne nsa ede afre no se de be ya bandage work no so obetumi de wo ho ababa babagime 5th October ena bandage work no ekoso abrepo junction ifiti ase ne de akosim ewo Kumase cultural center eno akire no nyame somafo ebetena se de be ya obi ada nkonua eda no so wawade mu ono so eba no abekana asem ache kropo twedi apon onti yenhwe ne yenhye ne so pa nyame somafo yaw ono ene fanda ma asumwie ntontrom som no eno ene de sankra wi aba asompa Asem Mpe Nipa se yemano na di enkyere wo manfo Apostle Dr. Amegashi se sabre eduru no nyina won ho enti efa nkoda Apostle Dr. Amegashi ewo Old Macro Police Station wa ewo Kumase ya yemfa nkoda no de be yade na atosho wo se ma me mo yade bia efiri se ofiri anwono amamu eba na aduru no nyina ewon ho 0547 044307 0547 044307 a Dr. Apostle Amegashi golden dio wo the family worship ba emade sisi omo pa ene anopa bobigum anwumire bobigum na ho enye hwan food and drug authority waje family worship golden dio de aba no atum enya asem ketwa kra 0544198043 0544198043 golden dio edura wode abadwa so eno no orofo club bia no eno star no eno ane club bia no ye kan bia eno ane club bia eno ane club Ghana fo agya tumpa eno ti se ope bia e de aye wa yie anaso aponto eno abadi nto no eye club bia ena mekanfo na me de ama orofo ba pefo no bi unifie du ngotwe asem enko club bia so bia eno ane club Lawson or the Dureman Peters abegwa so na sa Dureman Peters we na mekanfo enam de ama menafofo bi omo yuka brochi mo say Dureman Peters eno ane twitwa bia bobi utime tiri bi di pa na enubra na ewo mu no ntino eye nyuma pi no asa yade enu ntino se onya Dureman Peters ni bia ebeboa 0242133577 0242133577 burukutu ya bemanso eye burukutu akakadru ntino wodofo ekogu yemu ye nyoma bibiri mo apom den so etimi gina so twitwa burukutu ni bi ubetumi atibia dipa oyo ba pemfo ntimi fo asem koso ne fie dungotwe afo asem koso food and drug authority si betumi no burukutu ni bi pa nya asem ketwa 0244620294 0244620294 burukutu bemensu enso ne burukutu eno ti sabre sepedote efie no court the injunction abeto so enuti no enka nkire ohina wo se pedote ene ne bakwa me omakoton fie no na empokura ne yemfa nkra no bi enkoma asenso boache road minister ne yire unim saasem ya yekan mesre se wonhwe na omma pepepe ye enkoso se de beya court enfa contempt bia enkoche wo mo enuti nkra na mede masenso boache road minister so nkanche ne yire no nkanche ne papa no ya hene wo se pedot ne se nkanche ne nwa kwa am ne se asem na tiatise ntomo hwe bibi ye saa de ombati ase manyoma konkan pa enuti no oba kunafo
na di asem no kokko to the junction ababa beto so anu so akoya asem fufuro aya asem fufuro papa 05513131 05513131 05483131 05483131 hello Osei yey Ofa si Nigeria ni masanso so okupi no okay yankoko yanim Oba no kasem se ni abe ma ya bo ni that over ime me ni bi na wo je e wo ma na wo busu ni kulisi ya e no se na mi wo se ko ma fa ya bo abo e na mi ko nje se mi buju na mo de me di abo ni ba no ai ko ki mi se ko ti ni na no sadia no se de nya do ko ni mo me di ade no de panai na na se ye ke di ma no so fa e ma no pompo na Mami muwan mami jap temenye paman mamati ejira makara. Okay, hello. Hello, go to Majo. Majo so buruma me baby afrefre udin. Yes, ni ya falumba so ni tiabe jo. O mete won ka che oba pa. Ayo, bikita ka kafe no logo. Okay, me mo akwa abaye nti o. Ni pa so me ta aduma asama kakra. Again, almost had the order in the past. And in say, I will do and so many families. And say, Obama, Diana, Man, and another. Are you? So, I did that one saying, yeah, I was set on money. Okay, hello. Hello. Baby, afrefre udin. No, okay, Penny Payentio. Asem Gehin. Yeah, no more than no. I don't know what at the member. You know, and yet, I say, no movie. She can't remember. She can't remember. And yet, police, she, the decision, to improve. I said, no more kind of. Then, yeah, Kasa mo kana se se ni kan en bring the nya si wo mu kan ko si ko tumpu adi bi bia papam e pulu bi no ti na se bi ko nya wo tumpu e ti ji bi ko ti ko ye ji nya ko ye ko bi se ti ya se mo ani mo kan mo na mo kan ma okay hello Majo Oforisuo Majo so buru katachi me fame kojo eduma asem no ekobi to aso ye hwe wonom bia ebi su bia sa ne ma ne koso ye de e wonom